Sam's maripeselena ole taeao o tina. Ole upu male faalanginga. Ole tamali anga uala walunga lava. Ele teutewina tula fono le faavai. Ma tula fono fainga balota. Ia le fata waino tina. Ela le wo manatuai. Mana ia le pese moli e fo ile savali e taualungai. Le pe o le pao le dei aso. Sila faafofonga ma mata no nofo le mai moa sa moa e pe o le tale le mota. O le tui ma le lifano. Ia o le tama fo ia la inga taua ana. Le tama ainga. Ia le dei aso fo i taurumanga sa fiangai ma le. Fono au fai tula fono a me se fo o le pale mene o se o tātou o te i Samoa. Ia ua manatuai wa wola le pese le ai la usaunga na nei o fapea ma neia. Leanga o le tangata ma le au fai pese. Lea sa la tou usuina le pese lea ma fatuina. Lea iai le sio na suli. Lea ua fai ma fai pule, sa fai ma fafonga fitalai, sa fai ma minista, o ia fo ina mafuai o na fliliu, ma to ilalo le whainga malo umi na iai le HRPP. Songa le lauli. Le ua tea pola te vau fosi Smith. Ia wao le latu whairi lea le Sam's mana i o nauso mātitua. Ia le ala iai le pese lea. Lono winga. E le tau wau whangaina le niu o mai ona tātulanga. E le tau ua fo ia Samoa ma a leia ia pe tau whafulu le pai aina. E le tau fisilingia fo ia Samoa po o ai o tamali i nei e tapisa. Iyo e tapisa i tono le pale mene po o ai kongo i laku. E iai sona talaanga i le whaata waina. O le faiva. O le nafa. O matafa ioi. Alitina. Iyo. Ai fia mawai la le lipine na le Sam's e tau o le malosi o le nu. Nala iei le pese lea. Wa mafua i ono utango tatu. E toe whaatepa ma toe whafangu ia Samoa. Ua whaiasi lewa nga whaamamalu mai. Ua whaisi lewa na whaalo alongia. Ua whaifo isi lewa. Ua whaamau whailongaina. E le neita mali i malona au ainga. Sunga lau le mali do walanga o asa lemo tulou. Fionga ia pola te vau tuole malo. Pola te vau asa lemo. O le fionga ia unasa lio. Ia o le sunga ia tavita. Boa ngalo ia upo hiriswa fa makayo kavika. O te lopo la e pe misa pe angae po le ase. Ia o le tamaloa o tulafono. Pra te vau foi. Ia manisi au i la tau. Tau lau batu. Ia le pine wha mauai le pese lea. O le tae au tina. Ia. Ia lau kau wha longo i kua paka kua o le pese ringi. O le pese na wha au Sofia moe ngā luanga. I se tō wha manino. Asi o latou tua atina. Ia le fionga ia politiu. Atoa. Ia malemano anoa i o suafa si la fiai. Ia le tina po le faletua i aipu. Ioe. Po la te iwa fosi Smith. Ia o le mana ia lale na. E toi e whafangu waiwa madi ai le whaata waina o tina lono winga. E le tau a vea fua tulou. E le tau whaapea e avatu ena nea i tutonu o le pale mene ina ia sau whangai upu fai. Le ai. O le faiva, o le nafa, o latou matawhaioi ma lo latou tiute tau ave, e ola mai ai tua, la lewinga o le tala, e ola mua i tutonu o ainga, ia ona whaasorosoro lola ia lea, e whaasorosoro atu ai i mafutanga o ekalesia o whainga nuu, ma se ia o atu ai ai whainga malo. Ia tali tawai matoo e sulua le too matula e whainga tā Samoa o le au mamala o le vau whiriwhiri. Ia ai whamaile maa vainga nei pulotu a pa ia le pai fualanga sua le tuli e wale li o ainga ira manatu sua leo le tuli le nei aso.
fe au manga ruenga sa pare fianga i maro tanto wa tuno ia ile mana tu wa to tua polima wa fasifo le lai lona no fuanga mau ia ai foli fo ia wa finga lo tu de fiafi fa malo le pale Samoa malo le nga lulu ni sio atunu ia ola ua matua pongi salava io ua mai ar nga ruenga fai pea ave malo no sio le la fa vita yantu le fita itunga fa vita yantu ile sa ilinga malo ya e mesi fo sa ilinga manu ia le fa ngofie ya no fatini o tu sala be no fa yantu so le tuli awa pa ia masa ia o fa nga fo yo se tatu juru pe ya o ia sa utala pele o ia sa utala ia ele suia e ta maua e o le fa va e o mai fo itanga te tau mo fai fe furi sai fa vai papa o Samoa ia e fuli aku maliriu e fuli aku ioe feoti tu loule ngangana ia ai tu mau lava ona pa e tu mau ona tua oi e tu mau foi ona langi soifua atalo fale ora to ona asiata ia le ne ia so mata go fiele ga le tua o le solusu marfitu o masina lona lua o le atato fa ma vai ia February o ame le na fai February fai mo tato wala i malo o ani lu i tau o February e fai matao so i tau te savali ai i amati e lu i ai le soifua mleola o ani a leu mani leanga au e ke aru mo o ia maki yoi au e ke aru maka i kai ani leanga ia mati o lu fale ia mati o lu fale i ona lotoa ma le pese o upu io o fionga le tua o lu fale i ona lotoa ma le pese ma e alu watu i ona faito toa ma le viinga no winga fa pe ngar ka ko savaringa o ani futia walu ya me se fo i o le ua lama fai ufo i le nei masina ya tuli i lumaro tantu ai ya ai fatalo fale i le nganga i tumu i le fifia ma le nganga i tumu le ori o utoi sau e fa o tato por kalame o le e yele taime ave ai lo nau e matua usi lau fai te tala i le por kalame ma me ngalo ia oi le fa so longa o tato por kalame io le aso finga ngalo wala nga ngafir ka ko sports tara no ab te fai ia tu le matua i ten la messenger le sau o fiu ka wa o marco inga silent ya ko I vibrate de io o marco inga ya te tango foi la tape ia la nga ile fa pe i foi ma meu emergency se te wana fa o la le telefone arfesili ale fa mole urpo fa mole asi po la temo tato po kala e ise ka ko por kalame why there's no por kalame ma di ia o asolulu lava ia ia o le tato sports tala noa ia ai se i feliuli wa i le tofa le pulenga ia pe ia se si taimi to e tu wa le tato sports tala noa ia ai fa vanga le tato taimi mo te ia ola so fina ngalo se me so manga fina ngalo wa o tato e fai la fol parmengi ai fai fo ita ko paroka o le paloka ia fans al tau ia e te palo tamai e tau ala mai i lau lav fa talo fa tu pai talo fai se tu fine tu pai Queenie Zamunda tu pai macheta io o mai lau fai nga malanga fatalo fatu ia te oe po lau a fionga ia o to o tua ia si o tatu tu malo sia talango lango sele after ia te oe so matua ia malo le mafuta mai ai o le la to fatu la utala wa kako e fai la for parmengi ai fai e fesilia go foi e fesilia go foi kako le fonga fe kala ur po ore no por kalami o le ase fina ngalo a fa pe ole atu mana na tu te fina ngalo e fa au perka ko ka ia e ia sulu ai ole a fa tama fu ile fa muri ai tawurunga i ia tatu sports tal no pe fa morning sports fo ma kwa fa papa ma la sau love ole love o mi mai sau love
pe fina ngalo ai ai ava pe ole ke sila fia mana ia le swinga le se fai fo sina umalolonga malolo to ma kot fara ona fai lo mai le lima matua lo no winga lima matua fa au le sports tala no ile taimisa ile taimile ya le fa ai ato mana o sui po le morning po le evening ai to mau tau tai ia solulu fa ali mai le love. Give me the love, show me the love, love you. Where is the love? Where is the love? Where is the... Sole, o ke whakorunga lao le YouTube, e la whaasolo a korunga le YouTube. E whai mai ali ira kako, e whai mai tātou a Facebook, ali e tau mō mai ni le matua. A o lunga le YouTube, le ai ma se lima makua uwa ai e runga le YouTube. Iyo e fata fai valu ya e foi mal tangata a fa pe mai e tu ule sports tala no sisi taimi ona ele ole nganga fo ile al me lo na so fu ngor fai tala e tangata fo e ona wale o to ya nga ni fe o se a inga ile e o ni ta longa ile to ya nga Ray talo mitai le ai ngai manga ia la sports tara no ngai seki ka ko oh thank you Ray yo esa o le vala ungar fonga veka lai fesili para pasia le lafo pui nga te si malitasi lua tolu o le vaenga o lo fa pe mai aua io ave esel upu soia Oe fina ngalo ye sau no mai yo au esel le ai leo o manu malo le yo ui o matua tinga jalinga di tanga tale ai mai ka fefe pe a o fonga fekala a o fonga fekala maka ukia io o fa longo kwa edo kele le ai o fa tonua male o fa kongua male fa lo tusi tape Mike awai paule me o papa io o le foi tau botele me le anga talu no peso o pau ia le na uso bokele tele me o le tau le anga o tatou system le peso o pau ai a fai foi o le leo ke kele le o le kau vai me le pau e papa e mangolo e speaker mele pe ya kula ulinga esa oi ko ingo asia ka pongi udi sipukala me i ile pole lima tonta ngale manga ya fa so alis ka ka nga vini kape for the ya alo fanga fa pito mer sunga mo le fito fa fi so lai io mau si Raymond mai lo Wellington ia maruia lo faanga e fia fa i lo faanga ia mo le aso fia le uso ia e sau maunga tai masiana mana mea ia ngongo sina Yeremia i lo la aso fia i le aso atai ia maruia la aso fia alo faanga mai ia fisola i suia io ma Julie ia me se foi o le ainga i falesi o me se foi fisola i Ray ia ma le ainga i nai Palmerston North Popo joy ma lo faanga fo ile daytime ia vatu ia sia tamar tau te ia e mo lausunga e sau mo ngatai ia wa sau ngir ka bikiki ia toi o seanga ona lawina fo ile o lona fa salanga Sud, pede akala ka mo misa. Ia. Ele akar ka malo pi e fodinga e mala ma misa me nge yo saungi e ai tu. Walang ai tu or palang. E fa penga ko se ai tu palang i pisa Sofia. Ai a saungi sa mo ai tu. Tu se pe ole a launo na life sentence. Ya, alena malo se fo mruia. O tato ia ile amatanga au ko ke popole le la faya le ai masengu si pepa kasi ya ka korio wala ngai le kele ngi ngus pepa isa mo va tule ai mase ngakusia mai se story nga ngafi
I le vevesi le kupu I fafo le tate. Awala ke poli. Aua ke poli. O le ala ava ko tau te iai. Iwe. Le vevesi le fai fafo le tate. I won't feel forever. I see media for fia breaking news mai ale live mai fafo. Iwe ka fiu eva ia. Al time before ia o tanga nga e pifika malako fasili fo ia. What a few eva ia na nafi. A o le mela ia. O le ai tau mawhai a do whaaftai langa o le whaipulele a sa lenga numero tasi. O le fionga ia whipule ai whai matasua. O le koa ka maro. Le ai tau langa langa tua mea. Leanga o mea te tau o na wha ai loa. Ai kumalaka ko waru iai. E kau ke haru iai. Tau te alu iai. Ia i le fiafile nei. E matua I tātou su e ngia I lunga ma wha I loa atu. Po o ai kongu lea nga vevesi I fafo. Ia o ai nga kaula vea. Ia po ai fo inga kau kupu ai. Ele ngata I lea. Ia e markang palau vale kongu o wharefongo e ula. A talo fatu le fionga ia foa malo tuto tasi ngale Blake. Ia ma mese fo ir tonga Daniel. Ia le mafuta mai ina. Ia I Washington e tatou na I Seattle. E mara to telo tatou malava. Ia o lo I lunga o le programi. Ai so wafe mua se I molina ia lo faanga ia o asa soifua ma whamanuianga. O le whamurianga mua. O le ajoanga o le ono se fulu ma le ono tausanga. O le whaletua po o le tina ia e seta gamuta. Manuia tele lo wasa soifua tina. Happy 66th birthday, Mam e seta gamuta. Ia lofa lo tātou ta mawhalelangi whao popo ni tausanga se tele mo o e tātou te mafuta I pea I lungo le rifonga I lele. Whaavita I tele mam, mo mea uma e whaia mo mātou lau whanau ai maise o lau toru se furu ma le toru grandbabies. Alofa mo oe e le uma. From your kids and grandkids in Sydney, Australia, and Canberra, and here in Brisbane. Ioe, ia whaupopo tuai ma whamanuianga. Maia asiata ma le tātou porokalame I le nei vaenga o le afiafi. Ia ai mai se fo'i mai le tamaitai ia Kathy Kamuta ioe. A fili mo atu ia masiau whanau malava manuia tele le atuanga o lo wono se fulu ma le ono tausanga I le so. Whaamtai fo'i le filifili o le taute iae. Ia mau soa tu mau. I le tā o le wha ni usila ia fiafi taitasi. Ia me se foi o le whaamilianga mo o le tina. Te talo I le tua, to e whaupopo nisi tausanga o le soifua. Lofa te lea tu, poklame, ia, mo tātou fans nei. Ia me se le tina, ia e seta kamuta. O le isi ia sa soifua, o nei le isi porukalame le asora dafi. O le atuanga le ona sumare wha, o le susunga I le Samoe Leoi, Tapua I Morelli Crichton. Ia, o le fionga po le susunga ia Tapua I. Ia, po o le tama voli lawi loa taua hei loa ai o Morelli Crichton. Ia, o le atuanga lo no sumare wha. O le tangata pi asa vari mai pe o le kingo Koriaka. Pi o le Lucia. Ai o ele foi lo te i wono sumare wha. Wha pe au ia pe fato a lima se fulu lima wha. A reto e tasi le tausanga pensiona se o. Ia. Maruia le atuanga le ona sumare wha tu sanga. Ia amu ia o e koe kasi tau kou sanga e le koe pole se ngā ruenga wakala lau pensiona. Ia halo whaanga mai a asiata ma le porokalame o le taute iae ia mai se fōra whanau. Ia mo oe le tama peleina atuanga le ona sumare wha tau sanga. Ia o tātou whamurianga na o aso whanau o lea ua tauno mai I le nei vahenga o lea fiafi. Wha au mātou pēna I tātou whaasisilanga ia. Ia o na tātou se elola ia lea. Se I kako woi kako ori. O le whaasisilanga tā ua le nei. Whaasisilanga mai le komiti o lea onga tūlanga lua sa tu paitea. Sia unu ue pele le loto.
O le anto to ia fa mai no tai lo to pa ia. Sa ma fai ngao sa moa e mai lava le mata saua se ia pa ia. Fili ma pore tu una tau wilo ai malo pa ia lava e mai le vavau e o le fa vavau e le to e suia. O le dei fa se silanga. Tu lou e anga i lava i tupu mai e. Tā mawhana uma sa tu pa i te au paolo fo i maringa wha o a fifio ma pāpā au i so o se tuo au se talia. Ai mai se lava fo i le stete o sini. O alo fo i mawhanau o lo so i fua tautua i so o se tiute. Ia ma so o se tofinga a o ne ngā luenga ua te tofi ai e le tua. Ua taro sanga ina e le komiti o laua o ngā tūlanga lua sa tu pa i tea. Po o le sa tu pa i tea primary school. Lau fe so soani. Tau se leni. O le wha moe moe, o le container o kesi, ngofoa, laulau, whiteboards, ma computers, mo le aonga maisini, e fia lafo inantu, mo le tatou, fale aonga matama whanau, i sātu paitea. Ma tau te whaatala ula duai, ma le wha alo alo tele, i leava. Ia, e so au se leni, ma tau te taliaina, ma le anganga whaafitai se i au watu ai pe au maile container. And freight, a wale a onga o lautu malo, ua vai lava le nei komiti. Ua ma tau te talo tuai ma le anganga maulalo, ta tau te osi taulanga whatasi, a walo ma whanau lalo vau o lautu malo. O le atua manuia na te taui sau tualasi lo o tau a au ma fola, ma lo o tau ngā patia, ma lo o tau anga le lei. Fa mole fa afiso tai. Ia le afionga ia muri anga tele. Penny ile numera wa tu ina tu ilunga. O le ofa tolu lua iwa fitu valu tolu. Ia po o le sunga ia McAfee, Len McAfee i St. Clair High School. Mo le toe fa manino inga tili o le fa sila silanga lea. Tama whanau ma lava o le fio anga o sa tupa i te o loo i Australia so o se stete. E yeile container o le ufai me alofa i eile a onga lea. Ia le wato lau atu vaenga uma o lo fa atoto ngai nai. E fai me alofa i mo si tato wa onga tūlanga lua i sa tupa i tea. Ai o le mana o mianga o varvaru si aia o le whak, e le komiti. Ia o sou a au mafola. Ia i se so swani tau se leni. E avela nga isi vaenga leo muri anga tele lei ia Malena McCarthy. Na isini au sitalia i numera ia wha mone misa tetu i foilu. E a foi. E fi so swani ai i le sendinga i Samoa. O le container. Ia ma le freight. Ia o le alava le vaenga te au ia ina wa watu ilunga ia numera na e wha mole tatou i au sitalia i so se. Stete ia e mai se lava ia le stete i sini. Ia e fisoso aniane ia awale whaafitai sa marianga le lei ia la fionga muri anga Penny a mese foi ia Len McAfee whaafitai foi sia o ngā lea ua la tu a awina nei o loa makesi mo na i tātou whanau ia ai paule tarusanga ia o tātou e fisoso ani e lima e fia avela i Samoa e senta i Samoa ia na utu i nā tulunga le numera e mawhai foi ona e messenger mai le tautaiae ona o fisoso ani lea e kaid oe e te sota i sao la vaisini ia awale sosoninga mo le tulanga faya ma le whaaloalo o le komiti o le tatou wa o ngā tulanga lua i sa tupa i tea o le isi tatou whaasilasilanga o le whaasilasilanga le fioanga o ia kakwako momoi na mai momoi ta whaasilasilanga lea ia talu na o le fonotanga to e fasa o atu le tulanga le fonotanga a le fast a inga sini. Ua to e suia nei le tatou hall. Ona o le tulanga to a tele o ila tou o lea ua fesota ia tu mo le fonotanga i le aso sanei. O le alala le ua to e suia ai le no fuanga. E fai ai le tou wha moe i le aso sanei e ta ua lavala lo tou tangia mai o le tou new address lea. O le Pefia Hall tasi o lima Lindsay Street i Campbelltown, New South Wales. I le taimi masani o lo tu mau lava le taimi o lo tu mau ia informations ma le ristala o i ma le fontanga. Ai na o le no fuanga lava fa mole
ia fesoasoani ane nisi te ua misi le tatou vaega le ae mo o tousini ia le ua toe suia le hall ona ua fuafua atu ua te le tagata ufeso taʻi atu ia ua lē lava ai le space o le fale lea sa avatu momua ia la ua avesia kakou ami o le hall faafetaiti foʻi toʻatele o outou o loo lagolagoina faamoemoe ia o supporters aualaga ua le o toe mamao foʻi o le ua loloma le isi tatou faiga palota o le faasisilaga mai le mafutaga tamafanau asau i niʻu silanei ia po au kilani foʻi ia o le a taʻotoia le fiso ma ono lau ia o sa foʻi ma faiga o Samoa ia o le fue lavelave pe autala pe le aufaga ia e leia seʻi ota e toe suia ua maeʻa ona tatulaga ia i le ava ma le faaaloalo matou te tatalo atu ai i le paia ma le mamalu o tamafanau uma o le tatou nuu asau o loo afio ma papaau i Aotearoa i niʻu silanei paia le valea ua le afio aiga ma le mamalu iā salafai ma upu ia te oe le pule faapea o le afaia le tatou mafutaga o le afaia le tatou mafutaga i le aso muamua mati lona uiga o le aso toʻanaʻi asau nei i le tuatusi o le Otara Music Art Center i Otara i le itulā e afo le tolu po le tolu sefulu PM i le auli seʻia paia le fitu i le afiafi o le faamoemoe autasi o le faamoemoe autasi lava auā le faamautuina o la tatou mataupu sa tuu mai le tatou fonotaga talu ai mo le faamoemoe o si o tatou nuu mo lenei tausaga moli atu ai loo tou soifua ma so matou ola ia tatou aulia le aso i le alofa ma le agalelei o lo tatou atua faamolemole faamanatu atu lau resitala e pule lava oe i lou finagalo faitalia ia faafesoʻataʻi mai le tatou numera nei mo nisi o faamatalaga le ua tuuina atu i luga tatou numera o lua tasi o valufā limaiva valuvalu po le o lua tasi o iva o falua ono iva tasi ma le o lualua tasi ono iva lua tasi valu lua faafetai o le laulau tatou atu le malologa a foʻi mai faafeiloaʻi ia Godfather ia ma seʻi kakou ori loa ma seʻi tautino le solo o le tamā loa po o ai lea gakau fasi fafo a o ai lea gakau vevesi ae po o ai gakau keʻekeʻeua ia ae po le a foʻi le mea sakupu pe a mai a le tatou malologa o le seʻiliga o le Amiotonu Family Club o le a seʻina i le a soiva o le masina o menua felua sefulu ma le lima i le nofoana i seina i fale ata aua le galo na faatauina sau tusi lulu i le na o le tolu se lau fitu su ma le lima tala be faatauina foʻi na o se pepa i le na o le sefulu ma le lima tala e faagata pe tapunia avanoa mo le faatauina o lenei tusi lulu po pepa lulu i le asolua su ma le lima o le masina o abrila lua afelua sefulu ma le lima lelei e tatou faailoga muamua e pei o le manumaloina o le piki apu fou i tuaiga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua su ma le fā faailoga lona lua race SUV 1.2 liter lua afelua sefulu ma le fā gata ina o tatou faailoga tupe amatamai lava le tolu sefulu afe seʻi o atu i le afe tala lelei e tatou faailoga ua ligalo e le lopo o e le isi lea o le a faamanuiaina i le lulu mo le saʻiliga o le Amiotonu Family Club faafesoʻataʻi mai le tatou ofisa o le Blue Wave TV luga o le porokalame o le tauteiaʻe mo sautusi lulu mo lenei seʻitele. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of Temura watile ua toe se furu lima minute ona tale o le itula e lima ia e le o toe mamao ia e join mai foʻi ia se iwa iaku ke ua join mai ia le loia sili mai i Melbourne Australia ia toina Elvis Modi aha e ina maka upo le walanga o longa kiuke nga lawa ia o le lako le mafukanga Elvis Modi oi ia ai io lea fakalo fo mo moari ka talo faturi ilau sungale atua falenga ko la kaua ia polo ko fafo ia siaka ile vai malai ia le fafonga marka po inga maua au polo mo se vai ima
a polima kukuila mangua se umoko a whange o mangongo ia whawhele au ki kupu mai ia senga whawhengainga ia whakara whaku ngi kura mananga whiawhia ia le na wo vai atua wo tu falling o Godfather e ka sera u vai o loa sai ai se spy o Godfather I fafo meren tu pon I o le parlemene ia por tate walanga o la uta wa fo le falefono mo nei taimi oi ai au fa tari ila le join mai ale tama manu malo fo tua walanga ko finga fo o tu vasa e kui vasa o lo to finga fo le na le u fa longo wa ye maftanga ale fa support sa mele pone o le manu malo le fia malolo fo mo fanga polo po ako kero o sa faru aso sa wa ngaro me el polo inga kui vasa wa ku si po ai vidi mai fa mai e fi mo fa kia ngo bai me lai mo pale ma ngai o pale e fi mo fa mai e kupe pale la ko ye fa ye hana ma ofu me fa penga ai nga fa ko mai ala nga karsanga ya oi fa sanga pale vo le ko ia mo di wila ilunga fa sanga pale e fer mo di wila pe yo spotlight to cavali fo wili vo ia fo le po ai mo bu solo mori fa mai la e manga fa ye oi ia na pautanga tano tau vai e skating ai sa moa ia so yo sto ingo sa tau fe lolo sa tau fe e kwali ai sa le ai ono te fai sa tau pi pauna se tangata foi le utau mana tua na fai al tamana LED moringa nga le susul malo sia sa oala ia o ga fe bi me fe mai e ma ang pare se lua o le si pale e ma fa mo ma fa ngo ko nga ma ka fa ngo ko nga e ma ga mau lu e fa ku e ku se e lua la ko nga pale o pale fa mo li ma pale fo le mau lu e la do sami e fa ma ka fa ngo ka talo fa e tauna fa tole melu te popole o le tauna na o le tulanga fo le tau le mafu fo tau fa le to ale la tau o e mana o fa ya tu me ai ka le pe ye se sa pe se e fio mai wala ngole se sa ka fisi le por po le awa e pa wa me te vai mo tamaiti fo ie wa ele o ia wa ka fa ko fo e pe fia maka ia fa mai se fu ke le lo uru ia maka ni fo ke ni vai nga o vai ia uru ia e ili tangata fo te vai e te lea fo ina ioi fatu una pauna na tangata tau lo ma fo fa a fa pe e fa rua i ma molinga ia ai manga ala ku mal mori ka si fa sanga ku ia vai la tato ia o pale lo no winga ia e pa fo me a fa ia tau ia a fa ia e ongo kauria ia ka pale ele wa lai fa ko ango kauria la a fa pe ia me na manga o ia e mga ala ma se ula le mafa le fa mango ko ka ka sami e mga ala sanga ula fa penga taula i pe taula oh my god kama ho ini pi mafa i pe se fili i loka ila lo sami pe alo ya lela sa lela fa ko mangu le o la sa ola le mele langa ola na masani fo ile e sila fie tupulanga fo o se matonu ila uli te le munga la fe ru i fa sau ai pa wana ona me afisile wana ona mo me ofilfili o ia ngala malona pale ia fe la nga irunga singai ia sawilalo la wa io ia alunga o ngo foi ia foi mai alunga i le angol fe ia sau io e fa pena io le la kele wa kele masangi ia fa mai te o mo fa fa sanga ka o foi pisco ko la mai la e bello ile ia nga pola e pole ia langa io mon pangingi e pola ka mori langa ile e matu ina ina ia el tolo le saunga i le kongo va oko ia e ila le papa o sula ia e ila maleanga o fe le fe fo le e fa penga longa ave kai ia na tonua io ila male ma e le songa fa fo amalo Elvis Mori e fa fo mai
Ya ina join mai e rungo tatu sum. Au tali ai ia le to e tonu mai le sunga ya Elvis. Yeah. Ole vainga le ana anginga i tonu ole mo ta fono ana le la. Ele ngata ole na tau afia se sau no anga sunga le la. Le ai ia su yo fle ata tolu. I kongu le mo ka fongo. Pala vale anga i tuloa ia maulolo. Inga ua. Ina ua le ioina le tula i maulolo. E lango le la tau tete. E ika la ia maulolo. Ia. Ole fa matalanga e ita le tula io. Ile le lango e maulolo la tau. Kusa mkwa fa li ia ngo malole. O pula ia walanga ele kuloa ele fai pepe ali ka ngakalanga ku e o ai si o ma fa ulunga ma au tapu. Lana i tu tonu le mena tupu. Na la tu lango na o malava. Ia. Io ole ale fa de ina na pala vale o se pala vale matua ma ka kier pala vale. A ola na tala na fai mua na fai e pe se anga le ku ilunga. Ia. E fa mai la le tala ole reply mai bo le tali mai maulolo. Ele sau fe au melna. Ia do masang ia do fai ka ko le. Ele sau fe au melna. Ai to fa sanga i lo mala fo lo pala vale. Le na tatou tau maua i le sau no anga speaker. A fa tali ele tai mi fo ile la alu le fai lo tusi le kanga fa alu le longo me fa pena. Lena ya si utala le speaker le na mau umatu soli. A war ko yerva. Ku menga awar ko te mi tonu ana le o tau walu ya. So ia ula il fa no no. Ai fai ma va ia tori ia visi langa ke so ko maro ke ma or ko menga ko. Ole fa no no anga. Tu lo ele fa pe tau te ole o ka ko fa so ai. Langa pe ia tengi mai ole o to fa sa o mai ka ka. Ai olai tu la fono tu maur mo ta pe ole mafu anga na le na langa to il fai pule leo. O salenga. Ia, o se merkau. E matua te taua. Ona faile lei se komisi su. Ia matu langa la ekele aku ekele la le mori mau le melia. Ia ai ona e pe taua tangia mai o le wa fo la mea. Fo la mea kua. I tua. Matua e watu to e fatu ese. Ile fon fita lai matu langa fa pena. Ia e pe la fo ringa tangia mai. O le wa e le isi mo i fofora me kua. Ai ka kaunga mai whala o kele le mele mo fai pule uma. Inga ia ungi koe kupul mele kongol mokfoko. A ole mela lea na tup maria i loa. Wa man tuana na uma na tupu le lata mai. Palo lea male sunga tuisa mau. Anga uma nga pasi o le vaenga lea na tua ilunga ia maulolo. E lango. O vai atoa le camera, wa ngai mau le camera, le toi tula i lo maulolo. Ia mai fo fong fetalai. I lunga li a fa lo longa masani. Matu muri lo. Ia. Nga kai lo nga le story le nga ko lo mai na nafi. Ia. Ai na so o ai lo. Ma le story la le nga kupu i faf. Le patu. Le continuation so le vaenga le. Ia. O le la o to muri maulolo la to. Ai fa o i pele fono. Ta apelo ma le fono ana nafi. Ai anga ia tu fai pule i fafo man tu ole u fai le tati. Ia. Ai kau fasi ai loa. Ioi, tau fasi ai loa e le tangata mai le fio anga o finga. Kau mau ai loa mana mea mamari mongi fafo ngafi. Ia. Ioi, elena tia fo i le tūlanga. Ia, o se alo e fasingo ia ulia. Ia. Ioi. Le fionga le la tamba. Ioi, se alo fasino ia ututalonga. Ulia. Le alanga makua koe kiki mawai le mea mamari mongi angafi. Koe kia a kore ka o mor plau wale manu kuleanga. A fo ilale na. Mananga no fai ole pe ana fai la post na lela. Wo fiu fa kalisi article l'observer. Wo fiu fa jalisi article le autusitala. Kanga kai fia su e news ma melango le news le mele. Awa fa ai anga ku inga yer kama le ku lo war fa fonga na tulu to ulu antoa ni fo si fai pule le fafo. E ise singa ki kusia mai se story nga. Pe makapongi e fafo. Pe fasi ai te u fa ale to nu nga i fafo. Wal menan topu. Amantua i sai ole sai ale
a le uso lea ia po ole la un tele lopo o swafa le o tele o mautino po o swafa le uso lea ia au tele lona ingo mua o le mafu anga o langa sai o le mafu fau i le sui o lako i kumalo o longa le mafu fau waranga i le kumalo sa nganga lu ia mea nga e kau fai keke e o me umangi fai lako o lai fai o lako o sui o i kumalo ia e sa o e foi ia la whalang kuru whakari skem foi le kau fai whao ngai kumalo inga i kukua i lalo le mele o le person o whangi o lako o taxi i fai puli ia whamu mo whama whau o le saungo i kumalo ai le o saungo i le kangaka le i ka ia le foi mo so aka ko loko inga le ia a foi le tati fai atu e kaala ngai mea le la utatu vai mai o i fo i o teilo ai le ataua ua a matana liutino mai mala malaia matata mala me fai ele fai pule ora o kala mongia le anga o le mea le aka ko a fai o yeise me o e nganga a fai o yeise fa lilo o e nganga e matua ta mala au ana ingalo ia te outou ai mai se lau sunga ngale o Samoa o le au mamala o le winga nga fala nginga a ku ikele o e Samoa e mala ia mau me fai vai o a fo ia na nafi matua i fa ngalo ina ai ine nei te utau e se wa o ke ko fo i mai vanga na nafi ai fa fo ngala i kali langa kali ai a ole mele sa ku puanga nga fifa fo nga ko kiki ama kwala vele nga ole mori maulea le na sa ye fo i na yo tangata so tanga ye le vanga le ua matua lucky le security sa ye na vava ina ai ole mea ia na nafi e matua ma wala na me ma fasi fa le leia ia ma tu langa sa ye le sa o e kinga e vai le ar kama o le ko nga are nga ai nga ai vai vela na umana nafi o le na tele o loa o le mele ele o sila fienga ia o le upu fa Samoa le atu e o le vau ka ua i o le upu lea o le ale winga fa fai ngo fie wa kere kanga kai fai e mo la utala le play tu le tali lenga sa ko kali e fo ko ngi o le ale fa winga nga fa fai ngo fie o le upu e o le vau e vala le vau e la ngonga mai lo ngo fie au kala la fai o la ukala e fai i e la ngonga mai ole anga fufusi ma puku le vau ele ai se ala ea leu ke vakua ile le ngana fa la witel ele ai ngi ala ea e alu wai lau kala le fai vai le ko fa ko inga ngala ko manguinga upu ma le utu ngana le tunu le winga nga kala o le vau au anga fufusi ia be foi le ke kango fa fufusi le ngo ia au nge ia singa vangoa wa e fa penga o la le vau so le o lai fa longo uma me haka ngaka i kala ngai fai o tangata e mamanu fa tava e yona fulu e mangu ka ngaka lenga o lau palau vale ku lo wa fa nga sunga tuisa mau o lau palau vale ia maulolo e ke le o palau vale nga o maulolo ka vika a mosa o nga wa e palau vale ile ngofoa o le ku malo o sa nga lua ku lo o le onga si ko ki o me nga fa ko ki o ke le e fai nga me o calculation manga au ko kiso nga o kele nga me fa perkangia but the simple la so ifuanga ele mfainga ai sila le kadiar kanga kaula vea nga fifa ele tali le leo ma walalo ele kadi file mu e ave ese ele ika au lan kadi le kadi fa fonga mai samo ya le tu vai me le tu o tanta sa fa bla sa lo fai o sa te fa ta ya William Oleh wingon sa dong asu. Le tau fa file mua tu tatu mota me se foi. La mo tu sa la mo lo fiong le lo fa tu ai tu ti ku po la. Le le fa ku ai. Ole o ku ya to fiong le fa puli. E suina. Ia o tatu lo al men tu pon. Ka ma lu tu mo lo. A belen tu ku fa. Ele ai fa ftai ia le fo ua ai bueno ale tu hot wala ai ftai ia ele fa valia pe pule pale man fa la
fa mangalo le wa tai wa sila le sau no ngar fonga fitala lenga kau so mer sau ngar fonga fitala fa mai o ele kau pui akulanga o ele kau ku pui de me ngafi Yenga. ala lai sau no mani no fonga fitala a ole ke ku mai ke fa ma warunga manata la fa mai o tangata ala ngol upu mongi anga le va ma va ve ile school le security ma ka ngai fa ya ai longa lai ku mai fa pela ku lo fa fonga na tunu Pengele susu vai kukuru lai o mkoku. Ole winga na au te fa tori tangata ole matuale manga fangafa ole mea mongi ualaki ya ola yai lae matua ai ana fasi ngai la o yang ngafi ole fesidi nga fasi ngai la o yang ngafi pe kau ki o ngana na fa nga na nafi iyo i foro folanga ole matua fa mo o lo fonga tu lo wa upu yang fa nga ngafi anga kupula le nga mea ole hale le sikala kau ke koe karangoa ya ai wi ole la ngai ole wa mo mai le so tainga le wa vai atu Le wa ole wa mo tatu wa so tainga Yeah. ole e long kofi nga fo lo fai o le maftanga Yeah, ole. fa mai o ia le lo yesili Oh, yeah. an maftanga le fasi mil pone fi fa talo fa ilo atu ia ole u fa to atu tatala o i fa tanga mai lea ia ole to ivasa Elvis Molly ia ilunga o tatu por kalami ia ile dei vanga fo le fa talo fatu ia ila utofa por la futala iga tu ivasa ia o tu sa maulu valea a wale fiore sao ia le niu monalo fiore matua ia te ulu fio sare valasi ia e mai se fa ututanga ia tu sa mau metuala mana ia lu sei fio mai metera mai au ia fa malo sei fo manuia i le lua va se lua asiata ma le ia tawa ia tan kongo nga ua mai au nga lua fa kulima fo ia waro ka ko va kapuia marpa io samo fai un fa fonga mai nei vai ngala fia ka ko por kalami ai o ke fia au mai upu amaka o pese ale fa ka sa fa pea pele lei mea uma ua ia Yesu a fatasi mai o te tine mu ia o se pa filo ia kule amanga fa lo ia o lo sunga fo i Ora ka ka o lo lo ke ka lo ke ka mo pola ka o se team foi le a team foi le a ka muy ma fe me sa utala mana yo na fa tau mana e tau na e fa mai le pese lotu yo ai me sa u te wa e pe yo sva nga foi le ole kalama nga ya la va ya vi ia le tua fai o tato to fai lo i fai lungo tato po kalame masangi ia e o fai ko nga mai angro fa kulima ia o ka ko wale nga ia ai o lo ke maua mai o le ke lua fai kala lo kamarimon ia sa ngale ia sei fa ma fatalo fo mo wantu yo o le fatwa umana e sa umar pese a mtua tau wa tau mo fai te fai te tala mai ye le te mi o le tatu tau ola sa si ya ku vasa ola sa si la ku wa tau lo ma fa le amatanga ana ka mo valasi Yeah. ilana sa unoanga e fia amata mai e fa vaina ile i upua a pope sa wa tataloa a pope Francis yeah. ale wo so mai la kamaro so mai ku spesi Kukusa le ko lo le. Yeah, si asiata ma ko muy ele fesili me ase se o lo ya ke po la me o fululi ya ka ngoro fesili mai ke ya o se maliu sa a fese maliu le nei aso o se maliu se ko ko wanga o konga wa o tonga pe i o le wo o tonga maliu wa po se inga fai ko se sa no ma se agua wa o fululi ai onga ngai kongo mako parmengi man mako fongo le fa mama le aso fo ile mona itinama tama tai sa wa ingo tinama tama tai pe le ala la le nga o fululi ai ya ele mfayang kuwa fa solo ka ko ku la nga fo ile or ka ko ngue manuai ya
makanga ruanga kai kasia ia o se ia Marseille le Sarilis ia le lawa akoa ia kiau ia ko finga al parmenga ia mai o kulanga hodo ia ro fa keke ia lo apike furu ai langwa o leo bo ala ku mai kiau le lo ia sili po le fau kuinga ka ko malo ia male anga fa lo alo tani tule kui masa fa fela ka malo fo nga sa wa inga kinga Pio oi. Ka kau ka malo alanga ka kau ave farma awala ve farma puya ave farma awala ave farma ya mo farma ya nga koso sa olo le yuka ka nga malala ole vaenga le no tau se ai Godfather o tau se ona langa le usau no mai fa maruino se la to parmene ya palme o la o tau se fa pe o se sui tamai tai se fout passer o kau se o pa o va ka le su passer o le ina o va ya tu o saranga o le ka ya me vringi ka mo misare summa maor kema ole te fa pe le ai o le sa fai mai o se tina fo le o le tau a mai le le o kui vasari le eu o vou se ka ia mer par mengenes o le par mene pa mai il faut nga sa nga fo sui fo kale o paro kwala fai makawa o le li ai se pe fo le le vai nga le o mau mai o wa fa so ai le mele fa pe sa ka ku ko ngol farfo ia ole me so ofisi ka sia ko ya urua ole me ia kangat pala vale ko ngol farfo ole talia ia ele ai matua matua ta tauna tuli fa fo to inga tanga tai fia le tulanga ole pomoni na ma ole fa sai na ila lo tula fo tu ma o kela ngonga pau le ole fai pule ua makua palau vale sao e ia isi fai pule fo ie mai ia i futia walu e ila tu tala pie fa le mali e mali e pie fa sualua fo ile ai le i makua palau vale sao au te ngona paule o le tangata le ua matua palau vale sao i le isi fo i fai pule ai palau vale le fai pule la tu lava vanga fa ufa ia o ia sa ko sa ko le fongo o le ka fa se fisiria yo su le fongo wale sa ile fono o le a sa fa longo ia i le palau vale ma upuna fela fo o kele ya lu ye o fonga o la kulunga sumu o kan o fonga lunga sumu yo ai o la ngonga le ka fa ya o lua o le kamale o rimon e vole se senga male le kamalo foi le ngaru makar kalo nga vai fei vai nga yer kamera kapile o lori tei ake au fai nga loa ya kempra ya puto au fai aku yai sole ko fai ingari le ya la awari la kamala lori tei ya puto fa merkala kamera ke iloi kusangar se vai lori tei nga au ki kai mesko mun muri le kau disqualified afa ke iloi angale overlap le se vai la kapio lori tei malo a kempra ol mela ngale lo yang afi iko kongu le angale overlap la kiki ala rimon wa ka mangu wa fa salang afi fong sekala ya ole ulau ko la sunga foi pule ese se senga le pala vale kongu kai mor fongo mar pala vale o mar fongo foi kusa le lo pala vale ko kongo fongo le angale ele lo pala vale kongo ko kongo ma ko fongo ele kaudia ele fasala ele ngale pes lungole o pufala tus pa ya eika awangi e yang sala ko le ora fa le mic ele ora fa le mic lo fa sikanga al fa le mo fongo kusa lo pe le mic e te lo la vai lo fai pule le i te tono le fono wale ese lo fai pule ma fai pule yo va le mo te va vai tu e o a fo i le fionga i le tamaita i panmia ma tua le ano ni fela fula fo inga na o fai telefoni o fai Facebook ta sia la fa longo i lau sau no mai
e tele o manino tele me en tupu tonono winga na o sa ve u halo telefoni me le si fai Facebook te me fo o lo le mar pani o le mere o kupunge ma ko vaenga o ke le lava lo fango nga le nga ave o le wa ye nga ave la fo kuanga nga po o fa ye vai kanu nga fusu mai le kama le Anthony Joshua mai ala fusu nga mo ka u la fusu nga fulu marvat ngare oki nga panga mera la fa ya ka ko vai usara famasi on vele fusu Anthony Joshua wale no ke no pa mo no on usa ka no out da mai ale pa mo no on le fai puli mare pui fa le fai puli no ka no on usa le fai puli no ka no on wale no out and no on yo se fa tuanga no abe ya alole awanga no vesilia tu fo ia le amatanga na te mai tu na fea tu vasa I Marcelo. Na yo le o fa dala na mau au te Europe le alfa vesilia tu pena e te mai ana fea tu pesa e ngase pede bon vesilia siata sa e kele ngalo ke o foi le feso soangi ke feso soangi foi faso solonga mai ko kongo o kai kas Mo. io a fa pela wo vai ya wa kau manguia le mai yang fo kuinga le fo mai a vaku o le ngumer fiku e fa se mai ngai mai ia wa maka fai mai kongo ngumer kas mal lua ia ole le karia kula sidire male yang ano Kui vasa o fai le ke kalongo mai. o vai ko la si sa we le ngon lo por ya ole si ole misia oi ayo ai la le tu langa na wo va ai ka ko kama ole kai mira le si va mai runga e te milele pe yo po de mer pasingo se kura fongo le u malona pasi e alu loa e sa mai o lo fale na la te va ai lo e pe wo toe tula I mai le tui vasa ia so ia ele ia lui ni sila be si mai o maka fo kama wa kama fa sa na ngo aka I pe museum le fak o si wi a vai lai tene si wi a tene si wi tele ole ngo kiuke la le vai asong kengi ai ngo va ai akulo e kos ole mai longa fikulang koso aku o kasi ala vai mana tulei o red wine wa vai akulo le mai nga o me ia selo mar position dia mar wo fa fonga mana lu pula position ia ke nga wa vai akulo le siku ai ola foi fa ka fa peya o sila le mai la nga la ku pokulonga fa ia ar kai pilanga lawa manguia ya mau ya lawa fe lo la ko lang yang ngaseng si mai ai ole Samoa Airways e masanga lua la mau e masanga kono pe maxila io nga kongwa ole 3-man army ia e mana tuole se tato wo ia wa mau tale ole nai ia fa mo le fa un ole vai sonei ia fa marusina mai lau to fatu vasa ai me se foi ono to finga ole ua filifili ai o e se to maftanga e au foi ono se fiel to dele ia ma whatever no o fa kai mo la mo ole sangi le ole ka kala lo ia I ma fa solo e lo restala ole ka ko vai nga fa fai Melbourne ile ai nga fa sta Melbourne olo no winga ola sange ila to malava lo la lampa pa au ko Melbourne e lo fai lo ko la sange la solo mati a matayo na restala ia swafa tato ia wala ila to fa mawina to no tusi tala fa sol picture la nga fast ea ole tar fale a makarika ko fa moe ole ngo fuanga e fai ai o Cranbourne e fakasa hol por car fai a makai e luas furu tala ia le lau resitala man fa to muinga o lau fom ia ole a moe ai ona
la so foi le o le a live sa o mai le sunga laurian mari toa i le sum la so le tatou whanongolongo ai i le wha mala matili o tatou restala pe on wha fasile le tele tatou ia o lesi tu e whailo atu a whapea wa leia o sau fo me maua pe le o atu ia o lo ia nisi o member tatou mafutanga ia po le afionga fo ia teo o la taivau ia o ia ngā te fono e maua ia tatou fo mfatumu ia po le afionga fo ia le maru fatau ia pea whapea o le maua sau fo a la tau malawa e nofo lata atu nofo anga lea ia a fio atu talatu au a whaila wa o le fast maui le si tala lo suafa a wa e le tangatang whai mai te au atu i wasa o te fia mana o e mai sa u miki yafu o kako ko nginga fasa a inga fasa merpongi ai o ke le fia le sikala o whea kero la oi e siri la lo o ke le sikala hita pipi ele au ngana ko ngana skanga ko nga fasa poranga ya mako le ai ngar kanga ka labor le skala lo ngai ngoa e ave ye sia ye ele mi kia fu le ko nginga aka ko ai ngai merponi ia mai le ni ka ko fast food le fa afa awa o ngoa u malava e recitala le sa e amaka ko ka ko recitala kar fast ia pa ele tola i vai de fiaf ia ona o le vai asole ia ma avelor ka ko lisi sa moi de sunga laudio maritoa ma le faila tusi ava ao ia mo le fa ma wingo suafa o mele pone malava tanga tamele pone malava o la tu lango ina ia le tato vainga fa fai al fatu tu ele tu sa mo watasi o sina tamai fa ata tu la lea ai ole a lai mai le sunga marito laudio marito ela salia ia o nga koe maua le si mana inga pe a fai ke kala awa ku kai ngo fuanga leo o fuafua e fai ka ko maftanga ila sane ia se tamai tala tula le mo lo anga fa alo malo fa jai ia or ko finga or ko malo o presking ko inga lo so upu ko so ia le pe wa spokesperson ko kusala ko finga mo la king ya tu sa le mala tinu tu so o tu sa le ala to finga mala tinu o la ngal winga fo ile fai ia ko so ia la lombo por sili ia pe fa mo ni lu watu asiata man fui wa ngalo ngo e sa tala e lo ko finga le o ke yai sa ke le ko finga sa ku mai fo te telefono ma le vaenga fa ya a mel pone ala nga fa sa au te ai ke nga va ya ku lo la ile weekend le o ke va ya ko lunga la papa o le fau tua po o le na te fau tua ina le kako kulupu ale ainga fasi merpone le ala o kalia loa le ala o ala o kalia sa peia o se lo ya sili voi lea o ke fau kuainga ia maka fale malava Australia o Brisbane o Sydney o Ngei ia ko malili e kasi lava fau kua kako fasa pora Ngei Australia ia ngawa o Ngei kau kalaku o usawa o peonga amaka sa upu pese le fakasa o mele lei o aula o ke fau kua i mele lei e mafukanga o ke fau kua i mea mangui ai o kako kangaka kusala e faisi ta uo le vai ngale o me iai ia mo le sila fio samo lo fa fonga mai i le tu e fio samo ia ele ai o le o aru ia inga ia mau ku le fa moi le anga o fainga malo ma le vai fa fai na tofia ele tua le ala foi la o fia join in ai le anga o lo iai le anga o le tua po le anga pa ia i de vaenga fa fai ia ma le to tade tu le mo nga fa alo ke lava le lekele a fa palangi le ku so le senior legal advisor ya sina usau no nga fa Britannia foi le langa mo tatu tam fana wa mo le ngana wala ngo la sunga le ia tatu tau ma vai le si to mai information si ole tatu fresh tarafa mo on behalf of Melbourne fast supporter I would like to say I transfer myself to this vacancy so I can push everyone to come in. It doesn't matter if you don't want to. When I say it, you have to. Okay? So
for knowing everyone listening this time of my induction. Prepare yourself. You don't come in this party and you half cook. You have to be full, well prepared. So, and that's all. Thank you very much for my opportunity. My soldi. Malo sa wa. Ai la soldi. Aku si ko whakama o Australia. O ke whakura o ka laure ngangor ka malo a soldi. Kua liko attack ka. Ai oi. O ngangu ia. Me ka o I'm a Samoan, and also I'm a Samoan legal advice of counselor. Oh, yeah. O me ka o ngangu ngā kia. Yeah. Mongang, iya. Me ko ngoye ta o nanu natia. Nakia, ulema kang. Kari ulema kang. Iyo. Kamai kai pia or nganga fu ile o nganga ese. Kai pia fa ku sangare o ngang o ngang. Ku vasa. I beg your pardon. I beg your pardon. O tatou tusi lulu mo kia. Toi ta manato atu o tatou tusi. Ainga la keli. O le ako se fulu ma le lima o mati. E fa ngata ai le tonginga mai o tusi. E fa uma mai e tupe la tau sa tu inatu. E lo tangata le nei. Me and myself and I. A whai na o batua se tusi e tauna tongi le ia o la suli ma mati. Ma o le aso fona fa ngata ai le toi wala au mai o se tasi. Pe iai. Se tusi lulu ia tia ia le palinga la le ma le nga fa alo e la fanga umari ale le te mo ko ko mo tu na wo mo ku vasa e sin kan pu wa mali wa ngara ka u ye fengora o karinga mai ya siaka i fengora pale fo le e maka u le lunga ma pale fo le fa ia ma fa ngo ke lamba e ke lamba i mo kule e po amenga mai fa ngai fa malolo ku mau foi o la nganga se la ku ngala producer meanga ya nganga se nga ko i media ko fa mon more fa se e ko le ko i media sa ku nganga ku sale pale foi le pale le aki e popo le e kama foi pengi fa va vo ye pengi lau papa vo le Parking pusa voi de masangi fai kala i kala ya so ya pengi vivi voi le ai ke mga ora fa ora pu foi o ke le mga ola le pale le ang lu ka u ngane lana ngal pale nga le fa nga ka ma foi le o miyaki le ka foi le o le or karate kid o le ale va ya mai lana o hanna ma se o fa no fai pale e ka o mari fa per tani o pale e mo mia langa e wala nga su e kwa la fa pala nga la ya lu ngo fa per tani fa mo la to inga le fa vivi a foi o pale nga le ka o le international airline bayo apa ka o Virgin Blue ya e fa Samoa Airways lo ona wa manaju le fonga lai wo le time o datu vai inga le ya ole wa manaju wa mai ale time o le sui ai fafta ya tu vasa fafta wa misia o lungo le proclame wa misia fo ia nei tatu wata mali e ma nei tatu tala ya ai ona le fa solo fo le proclame ma le nei va ngole fiafi ya fa meso so no fai ya wale to tele o tatou paanga masani longo de te ya ya me se fo i o tatou community ina i Melbourne ya wa fu fa mo ya pa malo fu fa tai ya lo sunga fo i lo fa tai al tatou por kalame nei vai ngale aso mo le avano fo i o fai ona fai te fo se manatu ma se vai o lo nei fa tau wa e so sone lo por kalame le anga wa ova kele le lua le loa ka mui le mele o loa ngei o ke lofa kele ya mau hansima ma red wine masila ma kwa kinga ai ngala banga yuso ya o lua ai fafta yatu sa moi lau fa fong anga nei vai ngole aso ya o na foi wa fa ilo atu me o malava le tupu ya
E ai le nganga foi lea ia te au. Tātou whaia ni mea e fia mai ai Yesu ia i tātou. Loku kuma. E au tātou maua le nganga re wha maanga roa. Ia lokuro. Ia, o le nganga le ngā le mana o mia tātou. Ia ai o te alofa te le atu mo tātou malawa le tātou au langolango le tau taiae. Alofa te le love you all for everyone. And say it again, thank you for my time. Soifua mai ia manuia. Ia, fa te tele fo ia te oele. Le uso, tu lo fo ila talinga tu vasa. Ia, me se fo ole ne fiafi. Ele umai fai ia muri anga e fatanga mai oe. Io e se taimi e te sau I lunga e fai pe I tai vaiaso ia pe tai luo fo I vaiaso e pa tu sa malo malosi. Ia e mone nei vanga o le fiafi. Alofa tele atu walanga o te lobo o fo taimi te anu le pinko. Alofa tele atu tatu community na ia soifua ma ia manuia mo le taimi. God bless Soifua. Soifua. Ia ole to fatu vasa. Ia le te tau whailoina. Elvis Molly. Ia, e se li soli. E maka uki ar kula ngale ua ia I kaka mani. E lei wa langa e whai mea. Ngang whapela o tui wasa e wha maa popo mea. Matua se tia. Ia, kau fodong kulanga ma on kofing. O le tagata fo I whaatata la fonga. Ia langa e kaukara sao ha. E whai mea se sao. E le fia fo le tamalo ni mea pasipa matunang whapena. Ia, whaaptai atu le avanoa fo ia mese le taimi fo I o le ua. Toi mawai fo isi atala tauia. Toi avatutāsia. Ia le tātou whaasisilanga lea. Mo I la tau I nai me le pone. Se I au toi sa ilia mai. Langa I fo le whaasisilanga vito lia sa au mai. Ai, toi fo I mai la ia le ole. O le tā whaasoa. A o tali el tata malo ia le po fese me o se solo ai o le fa tali lungo ta proclame le atawa o le mafu anga wa ta fe ai e fi fa ma wina le anga fa te tele ile lango ina ile foi pulo sanga nga lua Ia. o le a foi o le teu no le tula fono le ana mo mi ai le lo va toru ia mo kele foi upo makala lo va ko a o sa ngor fo kala I kon lima Tolu lima. A o mea la pito I mali e. I la ko uma. La tau uma iana nau tolu ono. A lenga mawar ko ruong. Lea la au fia I male masanga nga lua. Ai pio inga lenga le fia ia le mo ika. Pio mana el tata ua ingoa. Langa la sa tia fua ia. Tulou la sa tia I malu I tu malu. Lea nga ele fa pia uma fui kanga ka faleka ko. Ia. Ai pio mana ia le fa nga sa o suafa. O ila lenga ma fo ngala. Ai mana tua mai fo I le atawa. O re kanga kala fo I le kasi. Lenga fai I ai sa nganga le ngoa makua ya ali. Nga olo malo ai le sa fe au. Ka kala fo ila. E fo linga mai o le nei tanga o le matua fa ave vesi ala lai la fo I tele o mea. Ia. O peu foi mora ko pe pure o le ma ko le pe pure fa fongo ia e fai o fiu ko fa ngo foi lalo e le usika I fa ko nga le fongo fikalai na ko mari e foi mo foi pure le mai monga ngo merkas ia mar foi pure le mai ko sa fa ia posing o la ko nge ese le fa on ka ko fo le fongo fikalai le ba o sa I ko nga ka fa pengi fiu fa ko e ku fa ia le ai mase le sila vai nga no vai ia pe wa vele le anga malu o si fonga fekalai o pe ia le nei tanga tole matua solifono le mafufa ole mela e fa ila utan e fia yo le wodi ia ka loko ku la fonga ku mau ma fia ku ilunga pe fo ila o posingi la ko nga o nga fia maua singa vai sua e o sofa ia ai kua e lunga a ole me ole kula fon ku maule ke le nga ku lunga ku la e pale amatanga for fondo nei tau sanga ma ko e kau fai mai ia nga onga ya se vai o ia ta to le tua mo ma ko mala mai kula fon ku ma ole me nga ka wa ke le I le uri inge ko ngol parme wa ke le fai la ko la unga e general level le ko tingal me kula fon ku ma fa mo le mo kai minge a ko te fon kula fon ku ma
a mai ia sections ma articles o le mea si ma ko kilo ko me nga fai walanga ko kero sa mo we ia constitution ni por fa bango sa mo ele anga la le mai fa mai ko ai filma ko su po akula ku maule ko ke pelo mai mako ma tua le a tua va pe la le melea o le kula fongo ku mau a e tu te fa awi la vea wa e mafainga e fa awi la vea o le me fia fa mara ma me fia fa sao a e kula i dunga o le mela se pela mai fongo e le tu la fongo tu mau mo standing orders o la se pela mai e ke fa ngoi mo le fongo fe kalai ka fa yo sa ona au mai le ku se e fa kanga mai foko a e sa ngo ai lo ku ai lunga la ko sia me o tu la e pa le si taimi ali o lo na ma fo o ia la e pa le mia mela nga le fa inga ye le uri a ona me pitu sili na fa le tonu o la ku ku ilunga e fia fa sa o me or ku la fongo ku maula la o sala mai ile sikanga a o lea at the same time o la lo ke solia le ku la fongo ku ma fa ka usanga ka fa ye se la ko a mi o fai mo wala ngo a mi nga fai i pa inga ke nge fa ka usanga ka fa masangi la ko le i me ka fa rongo winga la e pe fai ngofi nga ka mo e na no fa yetu nga ku sa ai runga lo venga fong fitalai o le vaenga le fa mai fai pula le ai lava ma se kala fong fa kala u fa ka nga ma yai o e ke sa ngoa fai foi fong ko no tu fatu angar ku ai runga lo venga fong kala e le yo le sa or kala le o isoti o le afa fe ala nga ma ko kari ko ngwa ku nga me ko ki fai o le afa fe na to fia o e to te fa sa o ngi vaenga or kula fongo yet you break standing orders every day. Yo o mea ku le pa ia se kan fai sui mo pes. O le mea la vai kas. O le mea la vai kas. O pu ana e fa nga le dito ina o le mele le malama. O le upu ngi le malama pe pelo. Le malama pe pelo. Ngoi. Le soilea. O le si le malama le. Vai. E fa nga ko inga ngi upu. O te fo ilo la utala o te faiatu. Lei ataua. Pea no faiatu e la utala na e la utala fo ile le ilisi au fa so wa leva. Mantua ia a va vela utala no ile te me sa we te ta wale upu. It's a common mistakes. E te la ya lu ma fo fa wia la wa sa le upu la e wa ese fo ilo. Ai no va ai ku so me e pa wa yo le fai pule ke va ai e sau fai ka unga makangaka i rimongi e sau fai ka unga e alu lungo por kala me foi na alu le ave e selo na tu langa fa fai pule ai alu sulu fa pe sulu au longa i tu lo ai alu lo fai ka unga wa e tangata foi na ela te fai por kala me ia o me ai le fai no vai tu le to titi uma ta to nei le ta le au fai por kala me male media e sau lau male valea e sau lau mai le a mare ala or kamala la valea or kamala o to sila sa mo le fa maka nga inga mar fa lu mai nga ngafi matua i fa lu mai nga le lano langi ako le makua masi ya si le ku irunga ka ma fau le upore o le poro ia o fiu e tau ma fo ko manga fir ko la ma ia wala kasi foi le upu wana talo tu mai le o le upu ale ko ra mi ia le upu ma sang ia te lo le au e kale sia ke wi so pa yo so ngatai ta si le nanu te o mai ia e primary walanga o auxiliaries foi le i to tonu o le kale sia angala ko faia ele ita tele o faia tu le me le tu kasi le ha fianga le atawa ta sile me tu pur mo tangata e lo ke fa ya ku nge wala ngor ke le o masal salonga e fa ye le sui le ya me fo fa sainga ka sile afia ngor mo isa yes mo va inga la uteli ke lo fa ya tu a me o la nga ke o yengi o le ka pisa kanga le fo ka ke go fo wi ma fo I mo li mau wa o le me ko ke lo ai po ngai ku le yengi sio po ngai e ke lo po ngi sio masta ka nga ka kau o so tino so ivi ai fo mai la utala ta si symptoms of le mele o le me o fa la wi fa sai ngol isa e matua
blanka ya lo mafu engalo le kia engalo I mea lana mantua wa umi e tele I moe wa umi walanga ao nga e falai mea ngi ko ro so le mo le titi fo tolu wa ba yeso ako tolu fa lima e uma ela e ke sau wa makuanga e o ko kia o le ngola ufana uma le ngolo tolu te tia tau ngalo I this time e matua fa aluma ina oi ma fa matanga ina ona ole le toe ole olo polenga I menga ke vai aku ai awa ia me foi ka ole parliamentary privileges olo go ngola ya foi le mpanga feso se kala e le fasala oe porque me penga a foi so okay longa ke le longa I fo fikala pe makai e so nga kuranga foi fa ka o fimbe yo parliamentary privileges sa wanga pa foi so foi so mana jo foi la le tau te mala mai mena le te vai I fongo fo ia sainga Iran ya fusu ko e papa punga mai de siko I lungo ke o longa ke sipe mo mai de siralo ave inga les ona ye o me tupu walanga pe o me tupu e to so ale pule ma uma onga ola ko pi e ko fa masingo ai la ko fa inga ko kong e la lele te sau noina ai mana tua la le fa te inga le se manu tupu ona na fi le nga o pisa ko ya mana tua foi te mile le sa wa lungo nga por kalame le foi nga fa nga upule ko e ya vui le fionga ya vui na ila utala na fa ai a fai o le mele le tupu e tau te whao ngā ina tau parliamentary privileges ngai e ko ke son ka fili sa ngoai fai a lai ko kongor parmenge ai va ai ke ua mau le fai ngai fafu fasi e se kanga ka se fai mucho la fai fafu e mo fai kongor parmenge ko mai ko fai fafu ai vai la o le mele nga kau afia yang ngafi wala nga ole mea mongi nga kau ku ir kanga karangu ku ngafi fafu o penga pole ai le toi nga mele na a tau tu lou lava le ngangana whawhaingo fia kau moko ai loa kanga kamarangu kua nga fifafu ma whai ai tala whai ai makua whai ai akara le whikau ia kaka le nga ai matua le ai se tala le se kala makua pula ia e ana le vai mai wa to tele atu le fono wa ta ape uma wako akele le au vava e le whakanga whai roanga yang kana fo ie pie kau koe whako amadi e longa pula mara pala ai se e nana o whai atu lenga o mela ia ele o loa mai ele o ia le ngukua mai ko kongo parliament ele afia uma mai le o se fa fe le mele fa yatu ai lenga e yaiso o kanga o kangaka e pele fo ia kangaka I o la ko ainga awa e fai mai au slau so le halu ko kongo ai ke ia wa e se ai se mea ele rope ke ua e la vea se pangi ke se fa vale fo ile aska mai ki fa kausei ele ropo nga e ke solai to nga mena to tau na fai mare fa ititi ma se fu ia se kapu de mongi se fu ia se kapu di ma se e ka fa mo wala lo ale sa o ia fam kala mai le anga kero men ku pui va a ila nga ma fu ia e fa vo le anga kero langa men fai kong a usi le ko le anga le men ku pui va fo per fa pela ku pui fa la baila ia o le wingo le tala o lana o le winga la o lana saunoanga o la ka complain o inga fa pe fo ile le e nga ke fuao inga le parmenge ma palau vale ka kama nga la ku le ai manga escort de leo o le manga le manga oi maru pui leo ai fai ia lo na tulo lo na vale le fai itangata ia le winga la nga le nga fai kula kala e fai isi me fo ile ai ele lo e tati o fa to se si ai tu o ula mala e mo o ko ai me se oi io balanga e fai kasi fai lua ua lava ai fai nga e ia le kai mi ke mau ai ro se go fuanga funga ia ai o ngo fuanga nga ke ua e so lava ve ai le ke I ma fo ai o le fatu a dole nei mea fua ia se kapu so ia sa o kuila e pa so ia io ya o le vaenga la le na ile tulanga le na tau tupu mai I fafu a o le tulanga le a taua le au te fia mana o e tate a fefo ile ta faasoa o le fe mau wa I o le toi ino tuila e pa
Malona lava mafau. So le o kākou e vale au mau. Ilana wha amanino ina. O le se furu pasengi. Male ngumela. O langa wha amangi ngonga le lenga whai. Ila kaimi le lenga whako a. Te vitonu ale o tāpena mai ilwhai ngā pālota le ua wa uma fo inga lele. Lenga fiu e kau kuri ese e kau avesi. Le la koe whake pa uwha ngā mai le video a turisi. Ele le ka malo o fonki. O lea na te wat kamanga ke koe a mai a whaila o ai whaila fo i ua o susu. Whaila fo ua uleanga e koe mai. Koe a mai umara ka maloa. Lea la e wha mangingo ai i e kuila epa. Le ngu mela or se furu pasengi. E le ngatai lea. E o ofo ilana minista sa ia i le taimilia. O laenga ke wha mangingo inga foi. Le vaenga lea. O le a kongu le whaingu mela. O le se furu pasengi o le 5 se furu markasi. Se sila mai ai mea ko inga wai koe mawaya yankala. E sa fa se furu iwa i a sui momoa. Le ana wha ngai le fo le su pasene 5. O na si i lole o tatu mai balo whenga balota. Le ana si i ai anu fo e lua. O na 5 suta si lolea. Le ana leo te tulai atuai. E whamalvalean mele tumlai mele sui lea. E leo tala lo e lua i a whainumela. Na te wai wha mai whasuiva. 4.9 e 5. Ona te lola e na ua toe whapopo e a sue lua mai whasuiva. I le 5 sutasi au le whainga balot. Le te luai. Ona 5 sutasi ai lea. O le supasene la 5 sutasi pe a run up. E le round down. Ale ko fo mai il professor Mercau. E vole ai. Le na balot e sen nati. E ono ai wa mai la fa sa ol be tu la ilo ya mela lo fio ga ko te lai lo tu la e tu si fa sa ol se le tu la so be su ile la no fo le voi ai yo wa e mankua nga le nga fai va ia mo fo sa ya tu sa la le walua mo fo le voi mankua voi la ko sa 5 sukasia ia sui ai me fai o nga sini a pe fa pele a ko le 5 o ile mo kinga la em fai ala nga 5 sulu 5 ia la fa yo sui ia fai pule pe fa ile mo se lo nga mo la fa yo kinga e ko 5 ai a sa wa ia kinga ko ngo le uruai 5 sukasia ile ni ngo fo ko fa pa le nga 5 ngo fo ao mai ngeki nga e o mai uma lus funga e do se furu uma ki nga e o como palmeni se i vanga nga wale a korko 5 o ki nga e como palmeni o fa a kolo le e palmeni nga fa vai le o yengi o ki nga la wala o piko e maurunga nga paro kala e ia mai lo nga e fa a korko 5 Inga ia bawa se fu pasenge le o le palmeni e equalizer le gender no fo le voi ai yo wa e mankua nga le nga fai va ia mo fo sa ya tu sa la le walua mo fo le voi mankua voi la ku sa 5 sukasia ia sui ai me fai o nga sini a pe fa pele a ko le 5 o ile mo kinga la em fa ala nga 5 sulu 5 ia la fa yo sui ia fai pule pe fa ile mo se lo nga mo la fa yo kinga e ko 5 ai a sa wa ia kinga ko ngo le uruai 5 sukasi ile ni ngo fo ko fa pa Vai si Sun. O ngai mea wo le ako ngele fa kausanga o kako bevesi a se mea kwa sili o ngawhaingo fie au fa seinga Suri ke fai a ko fa seinga kula fongo
me mari wala lo I sa ngi ko ka sa ke fsidia sa ngi ngi le fsidia ngo ko fsidia sa ngi maka amalo se finga o se loia se me fa barbalea ai vai le finga o loia le me sa ai o mai o fa mo ku le finga o se loia finga o se me se o nga bero le kula fo e lo ko ngo o le loia finga o le me nga fa nga me le fasi me e fa ile me ako lo nga pe fo lo ma ku pe nga vai finga o ka ko loia kai minga nga fa ile me le nga la nga award la fonga le me se le ele award nga fa pe sao nga award o ngo reasons nga bakwele ele loia le kai minga finga o ngal ka au fa se nga ko ai lava la le system ole al ngumela ole winga mo le ifo I mai le vanga le wanga ta wa yo ole na sa no mai sunga sa ni e pena te mo mai le I tura mo le tato proclame o le mo ke fialu ye le video lea nga o lea nga fai kuila e pa yala auli ua mai kau mai le ku wai le la fela fo inga le la this is the main point lo ke fia va ku mo na ma te fa so le sa no nga le atawa o le mafo anga lo ke va ku langa o le au ngol pokara melea I want to reveal who is the liar usa ole menga le nga u fa I lo le ku lenga o nganga o ka ku por kalami wasi dia ku ile mala malama makali kongu ai ka ku kangaka o mela le te mana o fai expose ak tu lunga I le mer ka pelo tangata pelo o le tangata sori tu la fono ma tangata ma me fa penga o le mangingo ia la o le saunga le o le karango le saunga tu le pa ma saunga wa di makasi ngo fo ai manino ai o le mea sa iai sa faiva o le wari makasi le karangoa ai lima tau sanga taruai po wono tau sanga taruai ele ai maseongo kasi ai maseongo po o se fasi kulou se fasi kesi mali ngala vea mai ngianga sa uanga pau wa le ngumela o le lima ko e fa maongia ele afionga ile mingis kasa ia ile ngaka imi o kingama ka mai ka lea ya tuitama leao ake ripa le mangingoa ngale lima maua le lima lea wifi so po lea e lima ele ai mangi fasi kulou kangaka mangi fasi kesimale mangi fasi object po anga mau mele ngapisa mai le ai masenga nothing or fisiri la sa mo de nge fiafi o ai la le pelo I la ngore upule le ngalu I mai la tu la epa na le la faila na tala ya la audi fa mai wai lo u mai sa mo lo pelo ai kari la audi le atua fa ma singo mai pe la sa mo po yo ka u le pelo la nga le te fa ya tua o te le lo ele ko inga Ora mo kwale popole ole ka ka por sa pero mala le ku le yakau. Ya, o ke lo inga pe a faisi si le ke man kwanga le lava o foi fesiringa fa ya kulepa. Pole ale le ngumbelo le lima kasi sui an ka sa kulepa le lima. O le lima. Le video fa pegar en ka sa o le lima. Ai pe kai o le femir sa ingol finga pa lo ka le ke ngi. Le na tonua. Ma ka o le 0.1%. Kusa le atu ngi lima ka ole mafo ole manatu le a taua no fa pe mau se si tono le pale mene e u isa ola u pasi ai saka kaua mana ia aina sa unoa se sui me foi le ngai le ku le ai runga ka kalo kulu ka kai a kein le mele ole 0.1 olo utari tonunga ele fai ngi kangaka nga fausia le fa kusa ole kuwa le anga ele I faua fasi kangaka kuloua fa le winga le ya nga ora nga mea eoi ka ki ia nga ke si male manga ma me o foi ngumela ma me fa pe o lea ka ke kala ngoa I kangaka a fai fa vai ile kuwa sa moa o le arfo nga le kuwa o kangaka a kuwa kuloua e kusa la pe por ka ke nga pe ka ke ngumela o mela vakasi ele a kose o mela vakasi
a mai la kule pa se faka ka ingo se menga ko pumo wa be se kesi malvali 1.1% wa fai makanga ka ako fai makanga ka ako a mai la se faka ka ingo faka le se faka ka ingo le se me mo o kai mo lo ko pon me le ngo finga wo lo ye le nga finga wa le fai le ruling le o fai ar ka nga fai le ruling ngai lo fa vale ai fai la o ngo finga o kai mi ngo fai le case ila nga ye malama awa le ma fai ska ka le ma fa o nga le 5.1% I become 6 ele se kali fa penga karungo nga oe o sili au se programa mangu bela I ma ko senga ele ke la o la ngu bela o pera fa pera ma fa we o mo kwa fuli aka ka ngai mi milo ako le milo ako la onga ma kamai ma la onga me sa fai aka amul ka melen ka ore melen ka mo le fong fkalai wala nga le la fke nga me ye lu ma ko le fo nga ai fa nga ka punga fa le fong fkalai po le al lu ba kolu le al ngumelo le lu ba kolu ol moka nga fisoka ele anga kali le fong fkalai kolu lima wa fo la le lu ba kolu le lu ba kolu le la fo nga ole moka 35.33 35.33% pe ongo 3 around la kau onga kolu lima ile ka mai nga mar ka nga o inga mar ka poya nga alu ka wang mama lama around wala nga le peng fa afaka ka se ka lena lo nga le kali fong fkalai kolu lima I think mai ya le siva nga kol wongo I think le fenka ola kol le palmia le palmia ko mai fo ya fon ko finga mo kol wongo ongo le ma fa le mele nga round up le 0.1% le la finga mo vanga le ko fo la le ko limong o ko fo la fam singo nga fa nga mawa le kala al fon fkala o ye fo el fa unga kol lima Pola la bala me anga fa peka e fa ngil pa loka le ai sa ko lima e pa si ala ku la fo la o manga fa le polo inga le al fo fkala ko lima o sa ola nga anga fa pela o mela marie le fke nga ngila le ko lima al fo fkala male o le fa le 0.5 male o lo inga a sa ol pa me ai se fam singo foi le na tu sa ole o toi awa o mela pitu sili na man ya ile ruling al fon fetalai ele nga ka ile mangingo male ole nga over ngo mela e pasia ya ka ko langa nga kwa le ya ai ya te ola o ka ngo sa o al fon fetalai fa sa o wale mi lo fua ma fa nga i fua ma fo ngo lo ko nginge fua a fa ya 0.3 ele o va ku mal 0.5 0.6 le lalo mai o ka ko lo mai ele te tauna fa ni tanga ta ni nei me o ke simale o le foi lango fa longo kalongo inga fong fkala mal lo yasili ale fo kikira ku observe o la fo fa sa fa mai fa lo yasili ko lo le la kam fa ila mi milor ngai ka mai me fa va valia po fenga o ngai kanga esa o kala ku le pon preso sole e poko ka me ke kulanga ruan ma ko ya o ko o mela le fa ya toi la utala e o le fa masingo o le me sa o ai le fa makingo ngor melia e fa ola ye la of mathematics e lo ke fa ya ka kaungo e me se ka le langa le ya tawa o te mara tuaina le sunga fa fa ngai nga I think is a professor ile numera for ma ile numera ale fa kasa mana tuai na wala ngalangan me tau pule na wa fato wa activate mangingo yor sau no nga tele o fai lo mai lunga tatu por kala me ya lo na suafa o takata na tapa nga mili ya ile media wala ngo hisa a professor ile ngumela makula or calculations na alta malo le sunga fa fenga nga mai elima que no hacía acá. Él es que oficina el profesor me volca y me profesor. Foi lo que oficina que me calcula a lua. Foi le alena. Va tau. Be sua fana. Lena na va tau. Ya ora ko makua. Nga mangingo yor ka. O auia. Le ya tau. Mai e pino ta fetu wala nga aka ngol kamiki kula nga due fa ya.
wala va le kala le wori e fa mai e valia wala va la ku kala ngai fai mo la tau fa malu mai ai manga ya la le ku sa o kanga ka e ye fa lo ngai popoko aku ya la ku kulo wala ngai le fa pe a e doctor ile kulo kula fung nga e doctor fu le ile ngumela le ai ele va pe foi la e doctor mar ngumela nga doctor fu le ile ingirisi mangisi mau me ese ana na fa ya tula utal na lava le fa mangingo nga asi fa fia nga ngo kare ko fa lo ngo ingi ruling nga fa masingonga kulo I have all the respect wala va sa nga lang ol maka upulea ol maka upule ole maths ya ana mangingo mukwa mangingo ai ke fa ya ko anga fa pe ole 5.1 le e leader le funga ngele fast e mo kwa finga wa kule e po 5 la ko uma ye finga uma 5 foi le o fa tu ai ole tangata ole tamalo kumul pelo mele tu lo we can say that we can say that o nga fa yako ole elanga ile makere o fala nga ku le pa if we say pepelo e sa ro kan we just witness we just saw ala ka ko makamaka nga ile makua pepelo le mo kingi le la fa mai o fe ni tala o fe ni tala fa mai e afu nga ole 5 o se furu pasenger nga even ilanga mingi skasa ye nga kaimi fa maungia mai le 5 anga nga sawa ile ku ile HRPP ongolo ya o se me ka wa ele fa pe awa maro ko lo ka ko fa pele we ko ka nga melo maro ko lo le ka ka ngo langa e fa nge makanga le manga ye sa wo fong ka langa mau langa mau ko lima ko lima which ele le fo le la wa o le melo mana ya la wa matua itango sa o le fong ka se i male le kafi dima papa mar kafi vai ona le wingo na tala matua fa sa le fong fikalai na toe va tu se mana tu fa sa auxilio se circolo ngo even le palemia matua la wa le wingo la tala la wa ta ma wa fong fikalai langa fai unga e korulima e fai la ukala nga rule mai ngai leongo wa o kaka lea o famsino ya vui Nelson o ilango o Nelson o Nelson o le tangata tonu a lea langa ruling lea e ese no maua fafatala sa ese le ruling le satele I think o le satele rapiva aima ale o mata tua tanga loa sa fa ai o yele o yele na ai na o ia lenga eselanga le wingo la tala ya nga fai ngai le fai unga le ki nga ngai loa uma ka ka se kulo le fai ngomela le ai masisi mea nga adu ka ko elu I malea ale uri ale o makua koso ai fon fika le ka fili mo o le umanga fo kali fa sa on mele pisa so lenga fiu ala uri vai fo vai o fai unga la fai unga ngala o fi la o ku mau fo kala ilang fai unga langa ke fo ko fai ko fa se ko fo ka ku pa mengen ngai me se fai ya ai fa ska yo le o wa ko le o pa si fo e fo la me mari ya o va foi la fo me ku singa fo le complain il parlo ka fo kala ya e lua me mo le fa mangi ngora va fo kala ila makanga e ka lo pa lo kala ngo yo su yo ngo ku malo ka ko ku fo le siku fai ngela sa ngile le me kolfa ma ka lia o le decision maker o le fo kala foi la fa ngat fo kala langa boat langa yo la fa decision o ye fai unga o fai unga lo nga ka wanga boat fa ko limba pasi lo le pa pesa ngi kolfa fa per kolfa nga ai li boat le fo kala e fa ngara mal boat fo kala nga e pasi langa le o yo decision maker le ngai ka per ka fo le wo ngo mo ku lu fai lo fai unga le fo kala mai o te fai atu le a tau au mea e tau pule le tangata e wha ali haram kau ki au le akua
Awa ole wa ka ko pisa uma sa ole ruling al fon fika lai le ko suia. A ole ngu mela fa ma winga lai fa ma wul pasinga ole. Or kuna fongo fia. E ko luongo. E tolu ono ile fia. Se fulu Suluongo. se fulu. Yeah. E wa mai la ile a. E na no fo yet. Tatia ia la le fa ngu mela o e fio mai ia. Ia a kamu ma o fi nga wa ma ka ko solo ngai me or ko lima ko luong ko lima alfisidi e fiar fa ngu mela lenga ku ilunga e pasi ai e ko luong ya ora nga la wa more than 35 ya ai tu mai foi la le ngu mela lenga ia ila ro lenga par mingere awa ngar se furu Ia wa foi ele awai salapinga. Ale awai salapinga. Usa pawanga fai pure ele I awai le I paloka yang fai. Ia fa ia maulolo. Ora me kongu le ka ora fai pule. Lai fa longo pe fa fonga. Ele ko ku nga longa I kumaru. Ka kia me fa paki. Langa e uma e kere ko sau ko kongu kulo wa ele la ku ele aku le paki fa malo mai oi e fa malo mai oi e lo malo so ayela se me fa e fa ia ele fai pule sanga ngalua le fa to fa la inga ua te tau mau no mea mo le manuia ia ma kau fa yese ko manga ele o to na ma le laina tulang o lo tula I mai ele ia o le fiongo o finga ma le fionga ia le ava o le tangata na lau alunga le manai on ko kele nga fela flofai. Ai point le lei lava sa o maua mai le launga a fipule ai fai matasua. O kango kusi le lei lalo. Mai anga point sa fai. O vaenga a noa la vaelua. Nga o pikinga. O le vaenga lea. E whaafewhea la le ku ai ngā vaenga lea o le ongo o se kaimi wa kolu fai pule a mai e ku e sao mai le ku manu. Ona, o le vaenga le tūlafo. Walanga e alu ku ai ngā si kairi foi lele. E ongo iai se ku malo whakai ka ingala. Kolu sui kau wā, ka mai ka iuma. Whako e ongo kupu. Walanga ele mafainta to fai ele menei tinga mele fa pe ele un kupu langa le watu tupu mea sa lilo le mafau ke longa e o ai nga fau sia ingar kula fongo sa lilo yo la ko mafau le ala un kupu o lo winga la utala fa fela ko inga scenario foi lele ko lua sui ka ila ka va o mai le ku malo kasi ai sa un ma lo le sikas ala fo e mawalulunga pasingi ia pole ala vale fainga o paruka lea so o ai le longa lua ma le longa ku so e loa la ia lea o kanga kai o ku ai mawa enga ai mawa uma le lua lea vai o ku pur ko ai nga scenario fa penga o le mela le la ku la ka mo fai fa maria inga le se furu pasingi ai ko ro ma su fai ai uma lo wale lo sui fai pulo le kumalo ai ko lu sui fai pulo le kumalo okay tasi ne vai nga te tauna tilo e pe yo mele sa tau fa manino ele to fa maulolo ia ile siana mata upu fa manino ino tisi male ma vanga ole point lo na lua fe pule ai la fionga fe pule fe mata sua na man na ia tia o le point le nei seu noi fa pea o le a le loloko o le upu le o le amanga i o kinga o le a kongu a le loloko o le whakingo inga o le melea le anga o le upu moni lava vave o le kua kula e pai whasala vei le melea nga kau a vaku le ngā whea sa unga la auti le toe o alofa ali ma le manu alofa ma whaanga se li i sapoa toe ave moli tu le a leota to mata koe o isikinga ma moli isikinga fa mai leanga o la ua soli ai le mea lai fa mai fa vai o le fesili la leanga fesili ai fe pule ai o le mafuanga o mana fa so el tau o fe kongu la le ave le fa ka o fa nganga o kinga. Are we using kinga as long as e o ngakasi ma mele fa mai fa vai?
po o le mea sao o le kau ke whaongainga ki ngā onga o le upu o le avangoa mo ki ngā o le amanga ia o ki ngā o e kau mo mai leto ma nei ia i o le mea lena sau noa le whaipule sa renga awa o le mea maali a sau forasa ngā kuila e pa ma le awari i uma ia lea me mi loa le mea lea o ka se mili o ki ngā ai ngā o ngā punga kua o la auli ai koe ku'u le haru o le siki ngā koe ka ofi le siki ngā punga vai sai o so mai lofu mai ona le mea lea ona ua le o ngā tasi ma la le tū la fono o le fesidi la o fea la le avele le ngā fesidi fipule ai o le ale lo loko o le whaonga ingo le mea lea o le mea ea o le kau ke kingo ia e sau ai leo ia kopo le whaingo le mea lea e kau ke o mai e teu lu ma fale le a taua ma whaapea mai a manga ia ngai sui ka mai kai ai a whailua ua sopo i kua ma le leinga kāpi o le ka longa kirikiki ua fia i le kūra fongo ma le whaavai ia o le hai loa se ngā le hai loa se koe a manga ia o kou ai ka kou mai e whaire me lea o le fisiri ngā kaunga fisiri a koe komiki ma le mingiska e anga ia le kūra fongo ma le pāle menge o fea kongua le kou ke avea i le wha mua e moi e o le amanga i o ki ngā po o le mea mongi a o le wha maria ingo ngu melo le kūra fongo ila o mai kau le i kura fongo lenga le pisaingi le kau fa ofike o le mokwanga ngau salava o ngo fa ka kon fa fanka ma nga ia la nga pule ma nga foi la nga isi foi pule ngo kiro ki ai e kia ka ko kilo ile in ka pule o ko kelo palo ko ka ile foi pule pe la milenga be nora a fe Kwa kele a fe slau lima fa pe lima ye palo kanora a palo ka ko le kongole o moka pe ka kai korse la weka kai korse la kala la palo ye kiaula o le fe o system le fa nga o le ngofor ka kele palo ka ma kere ka ko la ku sa palo ka ye a baku ye le a bakul ba nga le ya o nga la kiki o kele la pasenge fo le la kiki o ku ka ku malo o le memo moala ka mki kire vai o kire o kanga ka memo mo a fa wor kulanga le fai lai ka mai kai fanga e piko kele anga pa loka piko ki ai fa ko ai a kul mele pasenge langa o pasenge e fai si la bela be vai le langa sa o ma lolo ma pule ai ele fe le mele o la ko o lo fa ma banga le ki la e ki kede pasenge ala ki la ka pa loka o ku ngofo pa menga ngofo ka ke kelang palok e ka langa fa form ka upunga longo lua o me fa ngo fie lava ile sunga kula fongo le la o mai ka wak fa ma okilo la le lima le round up le a fa 5.1 o le lima 5.4 o le lima 5.5 o ngolo e ka langa fa skula fongo e fa mo ko le mele a ngi ko kup o mala ile a nga sa le ngo fa no ki o ko ka kere lope pe ar mo ka o fi ngaule le mo ka o pule ole winga le na sa ole ya o mai ja o puya nora ya tia se ole fai ngo fi ole kau fai fu nge me o pasenge manga mea e ma fu ai vai simple ole vai ngale a fai ke le ngu me langa malo le ka kare kulua se tamai tai le va ko fa ko ngu me la le sau per kanga ya ma fua isia wala nga ila fsiri fa pe mai so longo winga la ole a o ala sui ku maro ki kele lo la paloka a fo io le mafua nga ya la kele lo la paloka ole kele o e mo o mia fo ila le kele o ngi fai puli kulo e kavanga ngu a ko nga wala nga o afa le ala fa kula kala o ma ko ngu isak pa ikea o ma tu maro isak o sak pa ikea o ngu e kasia o nga piko ngu piko ngu vai nga sakufia ai kasia ngu a ko e ka o sak pa ikea le o fai tu maro nei o sa tu pa ikea a o me ai kasia ngu ya a o piko ngu mo fasi piko ngu me ye de ko kong ia mako ele mo o miangi lua fu ngi mako sui no need ai ke o sa wo lu ko ai alu la pala sima ia mako le menga e ole ku so le ku lowa ole wa ngofo or ka mai fale o le fo le tu ai tu lang lo paloka
sika mai ale wa ngofo faiele campi ko kongo kanga ka ko rua ala yai me o fare kikeli se ole it's all common sense ai mafuanga malo nora pe kurua ia whakakainga ia leota i paroka ia fe monku walongo wingo ka ka nga sidi le ngā runga ngā mori mau wai ka sidi sa wa ingo ki ngā ele opisa mai fo i sui kai ka yori kuangai a o isi a o ia le sile ngā ru sa wa ngā inga ngā o ki ngā o le harunga ngā me o mori mau kai mi ole e toi foi mai la utala i le vaenga rea e sala i le lua ongi faipuli e sawi ku malo ia olangi lola paroka sala mai sala foi la ngala ke kakang paroka ia yes how can you justify le kakang paroka ko se la ia mar kakang paroka ia fe mon kupu ia le na tonua so e ti se va la e kanga kanga por ngai ku malo le lua wala vale la ko ngu melo lola paroka mala fa ingo kangaka e ka uma yai e mo omiangi ia la vatu fa ke ka kaura marolonga fa sare le anga le vaenga le yai le fo fitalai tu lo wa ole makua ke le ar o le tele no una yai male tu o ngai nga masafo kula fai e o safo kula fai o le puli Aranga o ngai sa uma ya la vea ko i masapa pali ma e faisi kele o ngai ko kongu ngai le tu fa sale le anga le a fai fo ila e sa upa roka ka ngaka mare lola pa roka e ka ia fe ka i duafi o nga ua la vale ngai ka uma yai e faisi kele o leo ka ngaka ia fi fa leo ko kongu so e makwa justify ya le luo ngi sui ia mela le la sau ia vai la ia tatu ia tu lo tele tau fa tu ne ia fu mo fale alu sorry le ia fu mo ku ka foi ia ma fale lima ia e tolu no na ia ai le fa pe ma kwa ke le lo la pa lo ka ki ia na ora fa pe na tu tatu malolonga ia okay foi mai ia fa velo i sunga le lo ia sau ni selen ia se isu mai ngai ia po fi fai ngai ka ko object ia maka ko for ia me se mo tatu element ia ma tatu decimal point ia ma tatu fa lu fa business Igo le ami o tonu family club o le ase ina i le aso iva o le masino me lua felua se fulu ma le lima i le no fo na i seina i fale anta o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo ina o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e fa ngata pe tapunia vanoa mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua su ma le lima o le masino a grila lua felua se fulu ma le lima le le tatu fa ilonga mua e pe o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua felua se fulu ma le fa ngata ino tatu fa ilonga tupe avata baina ma le tonu se fulu wafe se yo atu ile afe tanga le le tatu fa ilonga o ringalo e le po o le isi le o le afa mruina e le lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club fa so tai mai le tatu official le Blue Wave TV lungo pro club o le tau tia e mo sau tusi lulu mo le dei sete Alofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of Taimila wati lea ua se furu ma le 5 minuta o te nei le tu lai ono e fia whairoa to lea ua to aile wa atele o le sunga le li loia ia sauni se leni nungo le tātou por klabe pe ora masalia ia fia so tofi taitasi ia malole so i fomnuia langi e mama wa vaientu i lau suti wa ele to suti fa fa tupe wa e suti fa manukau court ia e mai le ia so na ye nisi wa taloka e talai tua ja me se lo gaso mo fongi ko lo so mo ko court first week okay so longa fa malo ia fa galu fa ku le lua va se lua se tava pe foi le songa ya le atau ya que le bo fela maka ila okar saula loi sau i manu kau ngi ka yao o walu loi papakura le au uli o ko foi mele manu kau le ko asa fa fosa ia ngai ka sa pe o le ko Tiri tau vai nei tangata masani tu te vai nisi ka ko pokara mai o tiri tau vai nisi tatu vai ngai o tu kalau sanga ni nai peu
Le to te lana malu le tunu le tu fo ila to mata o e sei hai mai ai ko kele yo lo ia Samoa o mai kalango masangi me kia ongo cameras here and they really support le afingi ia le tauta ia e male lako pokalam o ke lo fo lo ia Samoa different opinions but I think I say this way back. This is how the profession works. We are experience. You have to respect the position of kanaka. Yeah. Not every lawyer stand on the same side of the law. In terms of, if you're a defense, you have to, think as a defense lawyer. Ula, I'm not a prosecutor because of meangan malo ya lafai, lawyer malo. I'm on the defense side. Ia, o ai se afia filanga ono le tatou taimi o te mana o e focus le faso ai ole ai se afia fi. Ole a te leso tatou taimi te tala e tu so le faanga yo ingo le ngaluenga ma ole taimi la nei. Ia e mafai ai loa ona e fiso tai. Tu langa o le vaenga nai maulo vai. Ia. Ma me o mafa pena o e afia tu la fono. Now is the time. O le wa available le sunga le lilo ya. Ya asi uma batula na numera ya o mo mata pena. E to ai tonu me le mate faso le vai nga le food pasenge le wa ono le tu ngol fa vai ma le tu la fono. Ai ona la so fi nga lo ele to na ma le laina. O le wa nginga ilunga le tu langa. O le la wa mai ele pasi na le swinga le mai el malo. Ele ministaio na yel tu la fono. O le la o le ko fa pasengi. Le u faongo o ngo melanga le wa ruangi tu so le uta tu wa le malie ya fa pe I le ono ala so finga ngalo ia e ka ka wa fa wa le ngi se fulu pasengi pe o se mea sa te tauna na tango file fast ave eselo ole vai mo ke vai ia fa vai o fa va sa mola ye il fa sa mo ingole o melinga ave kongo vai nga kulepa e fa vai le atua Samoa inga ua ku ole se full pasenge ke unga nga fa vai le lua fe sul kolo sa langonga mangiki o ka kingo inga ua uma foila o foila nga faila nga fa lo ia en vai I kulanga o kula fongo ye pe nga fa nga Samoa onga facility a fa pengi o ka kango fi fa pasenge ai kusa o pasenge le related kangaka which is o kamaika po female o solela o mai kongu ele panemingi aka ko ma fo lo loko ya fa mai fa vai le ko Samoa ai le ka kango fi ku pasenge o ka kango fi fa fractions le fo anga le I se si ku ele ilo loko ke le va ai la konga ka ma fa le swing fa vai onga ko inga mela le fa pe. If you put a percentage on a uneven number, ole kali, there is a decimal after, lengumela le number. Ya kia ula ole, ole la fa fainga kailo. How are we going to, be for? Fa fe onga ka kango fi vai luar kanga. O upuku sa o ya. Because ele mafainga ka ko fa pe aku. Ole kali sa o ai ole se fulu pasenge o lima kolu o le ongo. No, we can't. Kusa o ngauka ka ngofi shift le manga onga kula fongo. Instead, ole alusa ole kula fongo. E suit le percentage pe a kalangoa I kupe. Because on menga le ye le singi. Le ye le point. Afa bes fulu ka la sul lima singi. We can actually see le sul lima singi po le luas fulu singi. Pa e au mai lo I kangaka. I objects like beloka ko kangaka. How are we going to divide that? Ele fea la ele va ai fa le kula fongo. Pe aka ko kango fi round up. Ya satisfy ele siku. Ele satisfy ele siku. So ele leila le wa failing le whole number. Pe va pe lo yel swinga le kaminge ye ongo. But ye volong fa fi kauli. And I think I mentioned this before, one of o lesikanga ko fia fa kaunga kuskusinga o Sir Geoffrey Palmer. Because the architect, he's an ex-New Zealand Prime Minister, and he's a constitutional lawyer in New Zealand, and he's the architect of the Bill of Rights in New Zealand.
e fa penga fo ila isi kula fo ngi sila lenga mafai nga fai le MMP mixed member proportion ongo le view ya a vengi a Jeffrey Palmer pe on mena mo me le ki luka ngo a fa pe lua fe ia kanga ka ia pa loka o le kumalo le e ai mai fonga mo e asiaka le pe a fe lu se lau ai mo le ya ka le valu se lau le la malo oi ai ele valu se lau la yo it's a political deficit ele valu se lau la yo la le representing le la ko voice so ole awala langa e ka ke va ai how we gonna make it fair for everyone a represent la ko voice ava bela ole pa ki le ya taua ole fast al pa ki ole HRPP just for an example le la we malo po e alu ngala ngalo malo o in numbers alela alusia ya le voice akanga ka valu se lau nga manga ya li ya ka ole awala langa lenga fa ingi sila au mai lola ia le ole party vote male members vote pa e ka ke va ai le fa nga o females le fa nga ka mai ka a ka ko va ingi le history pacifica ele ai se ko ngo piko sili on a well known ia females ile pacifica ele pe Samoa the first leader lenka ke lo inga nga valo ia inga le ku ko ka Samoa o le le kala le male was na fanua umanga fangua so mai sala masinga she was the first ka faifa. Didn't we have records in our history as show why we do not need legislation to justify ele ka ua fa fingi ka ua ka mai ka but this is like a window dressing activity lenga fai ele lua fe sul kodu ka ma fai e fa mali ai le va ai mai overseas we have diversity and inclusive laws that is not diversity onga ngi la ma fuanga le la wo mai ko kongu fa finge ile provisions le o prejudice la le va ir kula fonga ma discriminate ila ia ka malolo ava pe ngila o mai fonga wa fa se fuluiva ia fa finge se ngofo inga are we going to apply this law for the men like ia ke au with great respect e ka mai kai ko so lenga fa nga ele HRPP ia ka mai kai e ka ma fai entai we care for you so we just care in 2013 that's the biggest question. Samoa always value ia ka mai kai madi in the same level because o ngin mafuanga we all solely belong si ainga lua fe malifiku I know sasa ngia e kula on behalf of Samoa le international conventions to the rights of indigenous people sauli lua fe malifiku and international law e sa ngia lo le kungu you are obligated e reflect ia kula fongo I think ole swinga lenga su yele lua fe sul kolu ile fa vai ole melenga ka mafai ka o ko overseas we are showing our domestic legislations le mako commitment le convention lenga sangi lua fe marfik so in a way ele ka kaunga ka o ko fu overseas if there's anything we have to tell overseas Samoa is always diverse we look at people as the same yes female and male they are God's creations but we don't need to do our domestic laws to change our domestic laws and reflect the value of females. If there's anything ikula fongo ngi le kama fa mai kong fa fingi e ka kaunga kama fa ye push through ingu encourage kama lo admit ye mafainga sa fa fa fingi kong o faleo makai kama lo because o i kong wale ku por fa fika uli wa fa ye makai ali i po kama lo kong ele aise pa loka ngango fongofo ala ile o si lo makua ma o lai fo makai ai le o mafainga fa le o longa longa ye mangaku e ka wa ke on milanka longa ai le afionga ya vu ile siaso hypocritical ke le fo ile le apala ingo le afingi o le vote po le right to vote is Samoa on ngin mafuanga lua kasi ka usanga you can vote you have a right to vote I le mafai it's like you can elect but you cannot be elected until you meet the threshold be a matai a fuala ia o i kongu wale lap sai le kula fongo i ka mai kai fongo ke le ka mai kai si o malo they are very qualified
leaders yo mai kama mo le whainga pāloka. But o le ia le issue le ia ka kouwa pe men's leaders, there is like a men's mentality subservient ia whawhinge ma kamaikai, I kamaloloa. No. O lewa mel whaavai le kua sa moa. Ai o mai lor ka kua ngu, o ka kangofi ku ilalo ia le wa whai ku la whongo inge mawhainga validate le ka ua whawhinge. I prefer ave ese lea close. Ave ese foi le ongo lea. Lalu ngoro sono, ave ese atua le 10%. Ave ese le 10%. Ave ese manungu mela. We have to treat onga ai mawhau ai. Yeah. O le ame wa ye le preference. Like women have a advantage. Pe la ka le fa ko mo. Afa pengila o mai fonga o fa iva ia fa finge ko ngol parliament. E faila se fulu. E faila se ko ongo na mai ka malolo. You know, you have to look at both sides of the argument. Ele é fair. Mas it's very sexy. Vai tu foi lá o seu nome, mas ele o yai ni ka ko. Ele o yai ni tato wanga no matu manga pe yo isia ko u fa sa ai pe li miki ai. Ai ya tatau o tamata. Yes. Ele ngi ka ko kari ko nga mang o le fisiri lo ki fia vatua mo o wale fa taila e tele o io ina ka nga ve ser mele o la so fi ngano le eto. Okay, yo in the sense foi le ko le encouragement of finge ngu mo kumalo. O inga fa maru sia mai. Fa maru sia mai ya kamai kai. Ele ka fa ya ele ka fa ya ele fa ya o kua. E fa mai ngu mo kumalo. Yeah. Ma mori mai la ko sui kamai kai. Inga im fa inga paro kai inga. Ora ko foi paro kai. Yeah. Ele ka paro ko par menge ya kamai kai. Walanga e ai pule ngari im fai pule. E pule ngari im fai pule. E fa sa inga sa fa ye kinga. La fa fe fela nga o mai fai ko ngor pare menge a o laile ba fai nga fai ku ai ngu. A bese nga me wala nga le o sa mo uma mai kumalo bo i makai a ele i kaula ye pe e se me foi ka un kilo i ka ko. Wa ka kala me nga wa ele ka o ngala le sa o me le discrimination no o finge. Pa fa ele finga ko fa me nga. Ole mafu anga le ina o tau fa fisili ni so fio anga. Walanga ye fio anga a fier me ele encouraging nga le wako ki nga makai fongo ye kapunga ai nga wo vakula o su nga ora mafu anga mai mafai ku se mafai nga makai ki nga ai a fai fongo nu e kele lu fongo ku se ala e nga o me fai fo lele o fisili la ole o su ai se ai fa mai ve kali nga o mai o ile la inga ka fa fonga mai ia ka le fai kura fonga o ia ka mo fai se ko fu ai o ko ke fai fu ia ko se fu pa sen fa mai ka le anga ye le taimi e fai ai me o tala suanga o mata ia ka ko vir nga fa fa ngo fi wai de nga i kupulanga po ai me o suongo fai karvalea e me taimi e fai tala valea ma suanga fi fai kai ko ruo ra uria ku no o makai ma fai ai la tu tala ia pa a o lea e sao fa ai makamai kai o ila sa ka fa sanga se kula fongo e fai o le mele la a o makua se ke le ale mele fa sanga ye le kula fongo ai ska solo mua mai ko kong o pulenga ali ma fai pule kulo le sa kia le ma ave le afia fu makangia mangisi o fiong a o le fai toiton wala utala ingu uya o ingale sa wa inga kinga o inga wa foi langa mo muso ya ku ngai ki ngai fa longo we manku e makai o ku ngangem ko fa fingi kulo la sa fa o ingala le a fu makai se vai ka ko le ngol mele ma fu mai ala ki lenga me ku por fa lo ma fa va o ngai ku po mai fa va kai ma fa lo le ale fa sa disi au mo la ko me kala vale e disi au manga vale nga ye e mali ke le melo le woka ko kal ngoi onga manko fo e mu lo le lima kapali o fika ko kama nga nga or ka me visi ai fa me ai fa ya ele vai maka ko fa fingi yes we're not angels but ole ka ma fai e justify le la ko le manga nga o e value ia ka mai ka ipo fingi le o i foi le sa o lo so nga sia ka o i foi le ka ngia ile sawa ingo ka mai ka we don't need like we don't need nikula fongo e kama fai e menge yo le violence towards our females ma ka mai kai
pe a whaapea e kau ke wa ailelei, look into our culture in the intrinsic way. O lewa mai o whea ngainga. Ai o nga whaikala kau suawe mai wale, you know, o lewa soli lewa. Like I think wa makua Samoa. O le constitutions lenga a maka maile kung ulkasi iwa ongorua. I think o ngisi suinga, e reflectai, we are moving forward as a country. Not suinga reflectai, o le kau ke kau mawhai e serve le interest al kangaka kua kasi, or just a group of people. Ole fisili sauni. Ole a tonu le mafua anga sa o na whai ai la le purpose o super sengele. Ole a kongua longa lona whaatatau ma le mafua anga mō naitina. Ila uia vai le intention nga iei kua. Kusa o leanga kau mawhai le whainga malo le HRPP e whaapea ka uaku overseas. Now we have in our constitutions le vaenga e mawhai inga mai e kokongu e kamaikai to be lawmakers a Samoa. Ua le vanga whaipule ia le fionga le sawhapiko e fia me. Ai le whako a whaikula whongo i. But even the intention was ill-conceived. Onga ole ya kia uia we don't need le se furu pasengi. Because ava yele le palangi va pe so le ala le se furu pasengi ole ngumela le. And how many people in how many seats in Parliament Samoa? As I said before, if you apply 10% on a uneven whole number, the answer is a yele fractions afterwards. Ole mafuanga o fisili ai. O ngo le mata upu le ataua ma te rofo I le so sound. O le wo ko ya lula lo ma fau I le onga ali mane mangu o lofa. Ma fa ngasi. Tu lo ya o le ko ma fau le mea nga o ai mori o le famsingonga. E ko fa le o nga inga ia le ngofo o le tanora. To matanora. Le alanga le ke fisidia kwa o le a kongu le intention po le purpose nga fai ele me nga fai inga ia ka ko wa manga ia kinga a le la wa manga ia wo over wanga o le fiku kinga. So to me saka ka nga fa ku la epa I yang kenge ia kulo wa lana va nga fa fai ya awaya pe over pe fiku pe varu pe iva ku lenga o le whaakaua mongi ka kia le kula fongo. Lenga o le karinga lenga kari ko le pengo fisile la audia nga le la. Whaakaua kamaika. Ioi. O le la o fisile ngia. O fea le whaamua. O le whaakaua pe as long as e o nga kasi mar kula fongo. Ya ke aua ia kaunga folo kula fongo. Pa o ia sa o le saunga nga le fionga ia le sa pe kamirang whakau ko le place kenge o land entitled. Kula fongo ia they were drafted. Ele I mafau ele impact o kula fongo ngi pea o nga apalai. Ile ke le o kangaka malako fo I kamali yanga ale ngaka fo I o le mamalu o I kumalo. Onga o ile kumalo le fai pule la fa pea mai we have the privilege e lua mako sui fai pule. One is elected and one is under the 10% provision. Ai va fera isi sui fai pule. Onga kuso loa lenga create le suinga lenga sui e fa vai le loa fe sul pol. Le pasinga lo le article 4 fa vai. O I lenga create ai. Kusa nga kau fai fa o loa kau wai kamai ka. Wa umanga fai suinga ile afangi ile kula fongo fainga paloka le ava pe le meet the requirements o lau monkanga a fa pe fo ile e maua o le ke bribe e mafainga o mai Yesu oi lusi lo seat like ele o yai se piwa intention ile kai minga fai kula fongo yo it's for the best interest o le kungu o ai ya filifili ya ko le kungu ile elections o ila konga e kau avea le kungu mal malo ile lima kausanga por fia kausanga le. So it was ill drafted ia kula fongo ia le swinga le o fa vai le o mai kongu ia kamai ka. Anu va eto.
Ole ele ken fo ma fo sa ngi le ka pule o langa le a fia ia fam single. How on earth le ma fo o la fam single la ko kali inga ile ni point one as a whole person. E fai le ang fa lo ia mea pe maka e ingilo ia agree a aven ka pule le association lo ia maka explique le association ile lima ma le o il point one le fa nga le fam singo e kalia ile mele ile aveng ele interpreting ai o kula fongo e kama fa ia le lo ia e fa nga ngi scenarios e fa fengo fia ile le aveng le ngaluanga fam singo ia convince el fam singo please o le scenario lo ke va kunga e ka kaunga fit ele interpreting o le provisions o kula fongo ai this is a common sense approach. Pe a mafa fau given na le ai le fa'avai. O le fa'avai lo e kon fa'avai fa me o le akua. O i foi o kele yo mea le wa makanga dia e mai le kaimingi pe aka ko vai le fa'avai. O nga o lai fa mai e fa'avai le akua sa mo o le se facility kele ale facility fa like the questions of law. So that means o ai le akua le ka ke le mina le constitution. Ele ia se reference piko sili anga ka ua ele fesilinga ngai ro fa pe ole akua le kalanga merkus pa ia. So that means the Bible can be another source of law asamo. That is a big question and a test law le ko. O longa winga la fa pe e fa pe ngil ile fa masingo. O lai fa mel fa vai le akua samo. Ese se la fa vai ai pe fa pe ele vai. Use the Bible as another reference to our laws. That issue, put it on the side. I say kalangoala le 5.1 or whatever fika le kalango mai. Given le kako kalkongunga farkeri siango o kangaka nga fau ele akua. O ai kako ko ke fai ai le equations e mafai ai nga kako doubt. Le wasa o ngele 5.1 na fai mai lo. Well, make it a whole number. Mathematically, ava pe lalo ifo le 0.5. It should be the number less, not the number more. But our biases will lead us to say, why don't we use more? A pela melinga o fai ako I more. E fit taila ia leo le objective a isi vaenga, it's prejudice. So a mafaula iai, with great respect to famasingo mafengo lako decisions, e le faingo fie. And they are humans as well. But Afesili la, why are you making a decisions based on a mathematical, theory? Ai apalai dunga kangaka faile aku. O fea kongu ala le ao po le vaenga kangaka le fit ile 5.1. Le kangaka la le usau kokong. Ile 0.1 le. A o fea la le si ile kanga fiti. E fastagat. Ole makua I fainga kanga kali ko inga fisili vapenga, and that's why instead of try and meet the requirements of kula fongo vapenga, avesi. There is a great doubt, and that is the ambiguity ile kula fongo. Ole la o al merengo ma fole fo fisile shaka ke le sumai. Ole ke lo inga afapela o lo ia lo ke finga we ongo le 0.1. A shaka le finga we lima. Ai ke wa avela reason ni fam simonga. I lucky. No winga wa ki ara balanga lo fa masingo le se la mele fa pa le la reason mole mole example ba le nga ma lo 0.1 o lo winga la ka mai vai ke lo ya ba nga fa mo lima and that's always the case because I just came out from the court le case fasili mal lo ya la kuku fasili mal fa masingo la kuku lo ya sometimes lawyers act dumb. You know, it's like a strategy. O ko inga mela nga kupu ai. Kusa o laua fesiri mai. Awa pe, I don't know. Onga the judge will be moved. E faile fai unga based the information slow available yang ai. Le presenta ko roi. Ava pe la malo si le argument o 5.1 means 6. Ai vai. We have to respect the decision of the court. But at the same time, elese mela ko ia fole ko. Ole leanga o loia. Leanga o loia, lo leanga o loia. Leanga fa masingo. O sa wala melengo mama fo. Ale la wata mau fai matula fon. Fatu ona ole winga le lena fatu la utala.
awa pe e ti ena ia te ula ila ufa longo tu vai ngale te lo sau no no te lo fo fa longo tu la ole fa msinga awa e pe ku ma wala no fa ngo fa msinga lai lo te fa na no fa yat a fai at the end of the day langa le a mai le fo fe kala ia ngale la fai ma pinge ola u argument o lai fi wale si kanga o kaka o mala sa fai kong o lai fai ha o nga ngu mela o lai inga u fi nga ule ko rima le afu le dua vai ko le o par menga nga le la lai fi wale si o vai nga ka ku ia ku fo fa ka sia kala fo e o pan mi nga kri ko wongo ka sia kala fo fe kala ele ko ora ukala o menga fai ko rima o e mo mai wingo la utala em fai lang ko ngo mai le scenario le ke no sa ngo ai ngai o lo ia ka wala au ku fo fe kala ele o fa maria ngai ma fo langa o fo fe kala fo ku lo o le lo ia a o ia fo ka ma la me de fo ngu mela la wa ma sa wa ia le ruling ia te o lo ko nga o langa ngo ma wa fa tala e tolu tangata na fa i le hearing le e ko alua e ku sa lima ai nga o vui Clarence Nelson le nga e se langa ruling e ongo o mai lo wa sa wa sa wa fai la nga wa e o foi la fa masingo e o kasi e o kasi o le minga le no fa yetu o mo ko o fo ala ide ko nga me fa o le vera so mo resifisili ya va ma nga yo la fa sanga de o ke mo mo me resifisili o le sife o la ka me fa nga e fa masingo le common sense wala ga lo ki kilo ya ka e fa i TV e kula fongo so le kanga alfa masingo e go fu ku nga no common sense yes kilo fa per situation fa oi caro fa le la ele lua pera usala la se limpa su kala so o fesili la when la que me fa ngai fa single common sense lo ba kwa fa single le e fenga ke se le me le la fa nga common sense. I will never answer that questions on behalf of churches because I am not in that level, but every humans they are so blessed with common sense. So it's a subjective approach. E pulea e kanga kai ala ngai view fa longo ma fa pe ia o fa uma fa e basic no common sense my informations lai lumo le avangi o fa masingo, and it's something we cannot, I think nga le kuanga sila fia le drives o kanga kamal fengo la ko fa unga pe a o ka mi mai ia la fa unga ba manga ia le silia ale ya tau ya ka ole. I think the questions that I will pose peafa pea o ko inga issues o le kama fai e fa mala mas full pasing e lumos famasingo. Who am I to say that God make a human being as a fraction? I can't. And in order for me to respect the constitutions, what it says on the constitutions, if I have to respect the Bible. And in order for me to respect the Bible, I am not qualified to say 10% of 53 is 6 or 5. It's irrelevant applications or fractions. Ile kangaka nga fai le akua. Tu sole mele ti sa no ile atua po le alte me fa ngal mirror common sense. Tu sole utat. E fai ole le to e common. A ole to make sense. O sarkari sa wanga o se tatu common sense. O matua le ko e common. E ole to sense. Ole sila va nga e de tauna sila. Ole tulanga a ruaru ngeila le fai nga paro ka kele. Nga ole ko afa ni ka mai kai nga kau va nga fa mai ya sa mo a ko ku maro di makasi nga fa ka mai kai kau va ole fi binga la ka a uma ngeila ele a ko ile o wa le wa ku la le wa ku ngeila ia malo le wo ye nei tali do se pola kala a fa malo le ye le wo mai ne wo no sa o ila audia na lela na tato ka peneta ne lima le wo ko wo mai manga ya ko me wo o fela ama ye le rua le fa ala vai le pe fa pengi e uma nge sa o mai fa ka nga ka ko fa sa wala ka mai ka ye fa nga le paua nga ka nga o ka va o fela ka ko pikia mai le situ
ole ampiku tinga kula fongo. Because ele mafailanga o fa pe mai. Ia, saulola o enga. Handpick mai vonga le. We can't. Ela na. Ol Lo menga. la ko foi sis paruk. Fa koi, fa tu ona le faingo le nane. Wa ma fa wai e ono tupu le natu ainga. Le faingo fiele solving le kalinga facility but it's possible le mafainga kupu. O le mea foi la nga ia ke au. O le mele ke le nga fai mai ia le se pa loka le kumalo. Like e ka kau wanga whakaungu ur palo. Ai nga kau, o le me foi la ka kaunga ka mawhai ia pusha ia ka mai ka i le participation ka mai ka i le democratic process a le akungu. At least e lua ia candidates ale kumalo, one must be a female. Yeah. Kawanga kofule kumalo. So kawanga kofule kumalo, must a contestant. Awalangi ku ua ise ongo, ilungumela. And whoever comes from the elections, ua fai uma whainga palo kare ale aku ngu ako, that is the result e kaunga respect. Vai la e pisa fu atu ila e pa ile fa kaua ingo kamaika. O ia lesi lea e ki ngeia ai aka kau. Faku ma le fa palo ka inga. O longa fo ile nga sawa inga o le ai aka kau ki nga kamu e. O le mea ngā renga o pesa ka whaiskara kami. O kaunga bese kula fongo lea o le mai se sui le paro ka inga. O ngō lea la e kangumia fo la male ia o ki ngā. E rana i paro ka lea. Ko sa o le kangumia ia ki ngā ia kura e. Ai kangumia ka maa ia fia me. Kangumia fo maisi ki ngā. La fo e mo ki. Ai mga kua la o la o pe wala vai e fai me maki ngā. Au lela sa wai ngai ka koa ia ka kau whakama. Ai sa wai nga ki ngā ia limongi ma kula. Ko so kula e pa, sa wai ngai ki ngā. Mo limongi? Ma limongi. A ka loa. O limongi na sa wai ngai mo whawhafi. Wala ngā e fua ie. O le mea ngā lai kupu. Ai o mai au mai u ngā whono me fuifa me wakasi rei kumalo. Anyhow, o nei minute muli o lo tutoe. Au te fia langa le fato a esu mai le nei i pokalame mo nei vai aso wa episi. A fia ta paso fina ngalo i le lafo ku le epa lea wa toe le na le i successful. Le i manuia. Ia ai mai se fo yo la to fe la fo ingo te lo fo nana esi le sila fo i nei vai ngo kilipi o fono. O lea lo male lafo i sa nganga sunga la au le mali toa. Ia, o lea la ufa anga yoi tu langa o pili ma mea sa tarusanga ia. A vele wha mua. O lea e lupe le lafo i peo le tala ia lua le manga. A ua lea o ngā le lafo le ngawhai e kui le epa. A o nga ngau ka ingor ko inga ia lango mai ia la auri ma le la tau vai. Ana sa ufina ngā loi nei mau pise mu fo i le ua le lunga se mea. Iyo, fo wa iso loi ma. O le, ia ui o le decisions ale HRPP ma kule pa e faile e activate le motion of no confidence. It is within their rights i lalo constitution. O la anga whaakingo. Which is, yake au, it's a very risky approach. Onga o leanga tiklea, aile i o kongu o le palemengi. Like in a way, kuza o langa ave kula epa le signal i le akungu. Ma le vaenga la auli. O le ala a move la motion. A ko longo inga o mele kupu. A ko le longo inga o me foi le kupu. You know, kuza langa kango sen le signal. O le leanga la ngolanga la wailo. O la wakala ngo ai le vaenga le ala auli. And they do a SWOT analysis. You know, the risk o le motion le. Ia ke o le risk ala auli malanga vaenga. Anga malo ngile motion there. Wa yeni mela kupu sa mol kamingi. We have a caretaker. Kusa o lawa serve la uli mal vaenga le ya kula epa le caretaker. Peanga va bengi malo le motion le. O le anga foi la nga o le publicly make known le intention la ye. Because anga va bengi o le me o ku fa ku ile asonga. Ai le oi loengis. E word put ia uli malanga vaenga in the awkward positions. We kana like e koe kalango aku. Ala fa kali mai le fong fe kalai. O ila ngolanga inga. Ke ila wa pe I o lela achieve ile al weselo fie me you know e meet le requirements le manga al wese fie me. Onga wala isang paki. Anga nga uma o sokula epa
la fai le speaker sa le head of state e fai le declarations ko filole ma le caretaker e o vela le motion loko fa alongo ko i le vaenga lauli. I think they need to be very cautious awangi i disclosing ngi meo le motions po le ale because o inga foi la le vai mele siku. Politics, there is nothing guaranteed. You know, pay for the court. If I may afela walo I don't know. If I may mafainga maka approval pay on I have no idea. It's up to the judge. If I penga umal por kiki because okula fongo me la afangi la ka aloi ma okula fongo foi la palai. So all I'm hoping for is wako kele anga kanga ka ofo I le legal professions in this week. Ko kele anga lo ia wa fisini mai. La en melo ku pusamo. I don't know. Me don't know. Onga o kele manga o avese impressions wenga le base ila uia view. Ai paule me o kele o manga o carry on. There is a unconstitutional leader. Ile kungur kamingi based ilunga o fa'avai. You know, and it's time for people to, like Yafia me malanga vaenga ko lima, ask a very difficult questions. Is it about me or about the country? If it's about them personally, they are not worth to be a leader anymore, or even go fo imaile. Isesi fainga paloka. So do you think it all emotions ma me umale mana yalo so no o tom fa phrase fa le yer fa ngol fisili le e tela ngona o tua atu re nei emotions ma me uma ele tau tele o iloa e ongo fo ye se pa loka pe ongo fa nga va no ro ma yer tu la fa if Lauli and his team ava peangi e cautious and kama fa e pui ia fa makalanga ia lo ke kalanga inga emotion la fai awangi kama fai kalangoa foi kama fai fa out because that's politics. Sometimes you throw the punch maloli loinga ele o ku imai luma ala ku imai ko ke o ko sulu luma afa pe e lo ke kama fai fa ke ile le parliament, and I'm talking about the whole parliament. It can be la move a local motion because ele fa pe move lo motion fa pe la ele ka fa ka kalisi o ka ya o se makomo kalangoa e ka kawanga fele vote hold their cards very close to their chest. Ia move the motions ia la koiloa o le ale outcome le loki manga oe. They want e sefe le kungu invoke le pai elections mo ila ko ia ko ongo le paki because by law wale inga paki they are not qualified to become members of parliament. Ele mafai fo inga o independent pe mafai fo inga o form se paki according le kula fongo. Faila ko pai elections. Onga invoke lola ele mele o ile mo le majority ole parliament. It's still the fast. If it's 29. Filfili la ile ole parliament based ile formula nga and then carry on the governing ole malo until the next general elections. So it's all about hold your cards very close to your chest. And you have isa o ile pese Kenny Rogers. You have to be really good at gambling. I don't know how to gamble. Ari wala ngor pure card fara lo gamble. Ole ari fai ngola u card le wa o kilo card fara wole pipi le chest. Au pipi. Le card le. Gambling. Wala ngor pipi le chest is card. Very ole so o tato por kalami. Ole ena ole funga le fitongi ai fa so yo tua oi ko ya ko ngi mai lang ole tato wa fai valea ai le fa pe o ka ko wa fa ilo mai fu ela auli langa ya motion manga me ole what do you think wa elua me yo ke ma fa ye ya ole fa yo la fo por so speaker fa ka u la ka me sa ka un fa yeah I paunga me lu ke ma fa ye or so speaker fa ka u la ka me fa le misi ia pole ko fai la kola fo asu la sa wala le ka fa ye yeah ele ka kaunga kalngo inga open I think ole risk for inga lenga tuke kulaipa onga lo fai mai o local le speaker mankua maka upol palmengi e fai ko kongo le champa le palmengi o ke fa ko inga
o ko ga e pe o ka o re sa u si le fiel ko fa ko sa ka mai o me ka fa pe fu o ma tu ona Kaka e pe o. e angi kanga o kanga Lo sunga le sidi. ale la unga ni La unga Samoa. La e me o kupu ya. Ole mea ua tupu ya ua le lava. Ua makua iyo le lava mo u le fia. Iyo e. E whai ola u le fia e whongfutalai. Ola u le fia i le sui lea e kura i sao mai. O nganga i whamaunga. O mera fia kolu. A o lo u le fia. I le melenga le kua i maurolo lunga. Ia. E me ngomo wanga ia. Lau me palele ng whea limong. O umanga lako maurolo whea kia o ele paloka le mea. Nga fufone ele kau ia limongi. Fua le pala wano limongi kongole. O se mea, o kampai se mea e wha le kongo limongi pea. O le mea le maua le mea le uru popo o sa vale. Iyo e. O le mea le maua. Le wha longo ta linga I taimi o mātou whono wha varua po. Ela lea. O le sau e le malia le moe. O na oso lea ua toe misa. Angalo ia. O le foi e kau fofo. Aku na whawhika au ia le fast lako. Ale o mai foi koe kau mai o luma. Nono winga ua le nga o le fast lea ua fia. Ua ki foi maku. Anga kuma ngela se sila o kama fula maka pe ave whanmai. Lala me whai. Karkano e lo le pisa. Wa ngofo makau ya fonko isi mea ele ka ua limongi. O le mea tonu lea no u le pisai. Wa o manatu se iku ua isinga mea nangu. Ioi. Se iku ua isinga mea. Awa ale tu ua isi mea malo. E le I loa fo ia fetutu nai. O le mea langa o le pisai. Pulo oi mangfui. O le mea le no le pisai. Lau mana o se I tau fai se o inga. Fai se o inga. Iyo e, fai tasi fai lua. Ai no mana o la se I tua I lunga I longutu. Ke loa kara limongi fai kia. Na. Na, o le teru, oi manu foi o le teru, oi loe asiata mare ata ua, oi ma sauni, o le teru atara noa marimoni. Iyo e, ke loa kara limongi fai. Mai manga e kua nga o maki nga super senge mo lava ko pa ki ko ko le. O le tamale na e wala ngona lo o popole. Ona o le mele le la fia I le hit and run le. Oi ka. Alanga o wa ia no o fato toina wala nga fo I o tele iai le mele. Ai pe tai wo va ia tu ona wa esiana me o fai. Ia o me foi la na wo va ele sau fa ka ngaka ni malo se si ke lo ska ka ulo le ulo nge ya o tai tele na mete do man dua e fight tala tele man foi o te tau foi na e sila lo matua le wa man se I tau tu ia le fight tala. Okay, fai aku. E solo mua yo kamale angale yo sumanga yo posing yo lupe makasila. Kasi ngaka ka le makwa le fifia ya we. O ele se me fou le mele a sula. Wo malama le ya sula le ngola tamale na ave I le revenue. Taimi fo o pule marisawa I me ale tunu. Denga nga well revenue. Ia ola kamala le. Ai wo tau masalo a sula pe o tau miti pefu. O ese a fo sula mana winga. Ia o telangona sula ai o misia siona tari foi le. Ia o me ale wo pe o fa faia male ua ma tau wita. Ka umai ko per malo foi ngon. Ole. Ole ana lava ia ole ana paule ole tangata o te loa o lo o so mai lava
ia te au i ulalo i la upulenga. O ngor kamalenga langap kabalele ngade fo kinga o ngame. Ia o mea na o ma ua lava ia male ana. Ele ai se kou fe au de mele. Wa te ar fitu. E ia de mana tu wala foi le vai ngole. Ore bolo kalame. E de ni vanga le viafi. Nana toe a vi foi lunga o le ono se fulu ono tausanga o si tina ya eseta. Amanu ya tu le atoanga o le ono suma le ono tausanga eseta kamuta. Ya mai na yo wala malava ele ngatu sini au Italia, Canberra, ya mai se foi o Brisbane, mau grand babies. Ya ma tu lo fanga foi mai ya siata nei ya mai se foi o sauni ma le sunga ya ka fara tau fa asos ta ilo ka fa asos o li o oi fanga fa so o ngaka foi fa asos ya eva pe tu tusa ma ya mo moli e tu ai lo fa anga ma fa monia ngai lo waso so i fu ile so o le sito va tu fa silanga lea o le tatou maftanga sau fa mole misa se tu mai lunga ya nei fa silanga la o le tatou wa maftanga le no o sau ia ele ava male fa alo tele te tawai ma tau te talo duai le paia male mamalu o ta ma fa na o mo lo tatou no o asau o lo afio papa au ya te ro ni usra nei pa ia le wale fio ainga male mamalu ya sala fai ma opo ia te o le pule fa pea le afia le tatou maftanga ile aso mo matilo no winga o le aso to na i ta wala veso o se asau le nei fa silanga ia aso to na nei ile tu la e tolu sfulu pm lo no wingo afo le tolu le oli se ia pa ia fitu le fiavi ole Otara Music Art Center le shopping center o na e fa ia ile fa mo le ia o fa mo au tasi lava au wale fa mautuina ia o le tatou mata upu sa tu ua mai ile tatou fontanga talu Teruai, ia mo le fa mo so tatou nu mo le nei tau sanga mo le atu lo tau soifua ia masoto matou wola ia tatou te au le aso ia lofa ma le ngale le lo tatou tua fa mo le fa mana tua tu lo le stala e pule lava oe lo fina ngalo fa lia fa so te mai tatou nu mera ia wata uilonga o lo tasi o vanu fa le meiva valu o lua tasi o iwa o whalua lima iwa tasi male o lua tasi o noiva lua tasi valulua whaafetai o le laulau ia ona i ngalo o sautau mawhitanga ina le Rooters Barbecue le mele sa itani mana o mua a whelo iai o lai te tala i oe le Rooters Barbecue ia tau mafa ese te tala nei le aso tofi, te tala tai au, te tala i le aso to nai, te tala fo i le aso sa, ia mo se to nai. Ia, madisi o tātou whaasilanga i peio na masani ai, ia tātou pito nu o lo whaia la tau restala wha mole, ia le stala lea mole, me le pone lea peo na sauno ai tui vasa, ia taimi wata ua ilunga, o le stala lea mole ainga, mole fast ainga i Sydney, le la tu ina tu lunga le na ia isi stato restala pe ia sai foi restala mo Victoria pe a fa ina maua fa mo misa ia al fa ile ia e ile le stala sa mai provanga Victoria ia na yo le atu va tu le so tae pe fa pe te ua o misi ia le ngata foi le non to fa mna toto tatou fa silanga le le nei vanga o le fiafi ia ma le fa silanga le ma le committee o le fale o ngasio matou nu isa tu pa itea o te fa ingofi atu ia ta ma fa na uma sa tu pa itea wa fifio i Ausitalia o le o fai me alo fa sitasi o a onga St Clair High School i Sydney e ala i se container o laptops o no fo o kesi lau me uma fa pena ia aua tatou tama whanau o le vaenga le mo mia e le fionga ia mulenga tele ai mesi o Lan McCarthy o se soani tau seleni e freitai malafo ai le container mo alo matama whanau ia na ua fisosoangi sa malianga le leipo le aonga ia ai tatou lima ia te talo atu ai le komiti o le tatou aonga mai Samoa
tama whanau umai au se talia, ia fiso ta ia enu mera le nale watu ina tulunga, o wha toru lua lua, iwa fitu walu toru. Ia o feo iai lo wanga le lei malo walo fasaa, ia o sou aifo ile o sou sao mo tātou tama whanau lalo vaua. Ia ua whaataru sanga tuai wale marimitiva le tātou komiti o le aonga. Fiso soani ai, ia isa se leni e lafo ina ile container, tutongi ai male freight, ia mawaenga uma, whapena, ia o nisi nao tātou wa whaasida silanga. Ia ua mawhai ona taunu mai. O le aso atai ao, to ai taunu uli sa folau o le fionga ia vui masina mua. To ai taunu umai ai mai Samoa. Ia ole am whai ona maua ile ia vanoa mre proklame runga ile aso atai ao. Ia wale wha oli fo i mo whai malangatu i Amerika. Ta warunga ile o nei taimi te wha manatu ma ole atu e whalau tele le aso atai ao. Ia nai pitono uma ma stete o Amerika lea ole atatu wheloa i le vai aso fou. Ia mara vai aso i ona tua. Whaafte tele lo tau wanga le leile ua wha le watu. Tele nisi o lea ua meli mai, looking forward e whailoa i le whionga ia vui. Ia ma tātou lulu lima fo. Whaafte tau wanga le lei. Whaafte tele tātou wheloa iai. Ia tu sa fui pele ai au ki pole. Io e sire o ka ko alanga la Amerika. Ele mo wata mana ole. E longo fia fo kama fo i ka ko ile le fa ma a. Kama fo ile ia vesiale o langa sa mo per ka fia ora. A ole au americano ala tobia. O le vai o. Yeah. Tamala nala e living in the American lifestyle. E fa longo lo e kanga ka herwa. Pole ale mamau ko lu fai kula. It's not long, it's just a couple of hours. E watu lava. Ngo la tuna masan. Ya, ole lofa tu la ita tu filo. Ya, isi si vangi o misi kia. Wow. E te tāporo tayo. Ya, kia ole whai poka ka vai. Ya, au te lona te record tayo. Ya. Okay. Ya, te urunga proklame. Te tele mafuta mai le vanga la fiafi fe loa il tatou proclame fai o le verso la soteo a siata sauni godfather ya le ataua matu fatu so i fu